si fa il leveto le more male miti le patro more ma sinaia e teu le mea atoa le tau mafainga pela ea e lava singanu le filinga malea lofa ia samoa ne I polonga va ai lofa va o le suafa oh yeah Samoa, oh, tamafa nei sonoa, oh, la wala wilo, so ai la niato, oh, ako si fa leveto ai le more, male miti le patro more. Ma sinaia e teu le mea atoa le mea atoa ma sinaia e teu le mea atoa Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Talafalava malo le soifua si mai le whaafonga I talafo le Radio Samoa mo le Neas Varele. Momo atu mai Amerika ma Iran, mo liputia le solonga le leo whaatalananga na whaia I le vāo sui o Amerika ma Iran I Geneva e whaatatau I mata uputau nukilia ma wa whaidoa lei se ripote le BBC e ui e fōringa e le umanino le lei mai le tūlanga pe ono tupu mai se tau ai le vālea. O le minista o le vai whafua o Umani o Badia al-Buzaidi, lea sa ave ma mediator I lea whaatalananga, mana ia ta ua olo iai fo I seisi fuafuanga ai tu e lua, e tu e talano ai fo I pe a mai a whiutara inga I o lato o tanu, mai ono tu e whaia la lea whaatalananga I Vienna, I le vai o sofou.
Pe mai minista o le vai fafo Iran o Abbas Araghchi sa le leire whaataranwanga mai ui ele i eise marienga al ato talanoa fo i le vai asa fo. Mo le tele o tausanga sa tua ia i pe Amerika ma Israelu Iran o lo o latu tau mawhai e fausia se au penga niukiria malosi ai wha o peo na te ena Iran ia whaamtalanga ma o latu ta uai o la latu por kalami niukiria e mo wha moe file mo. Afghanistan ma Pakistan ua whaeroa mai a Pakistan i le CNN o ana vai ngā au wha militeri o lo tali atu nei i se oso whainga ua whaia ne le Afghan Taliban i le vai asa nei, ma ua amatai fo i ma vesinga i le vāo atunu tua o ie lua. Pai maisui o Pakistan i le whaataranonga ma le CNN o le a whaatino e lo lātu atunu o ngā yoinga uma e wha mautino ai le saunga le mu o na tangata e meise o na ele. E se foi numero o tangata maririu mai le whe tawinga lea, mai tu umai lua, a wariputia foi, e tele me o whaelengai ne le whaetu a Afghanistan. O le mau a Afghanistan e whapea, o la lato was whainga ua tali atuai, i oso whainga i le ea a Pakistan, na whaia i no fuanga tua oi leo lo campa i le militeri, o whasiti ai tangata e toa sifun malawalu. No whataria na i seisiri poti le tamai o le neipe vesi. I Korea matu, wa fola le taitai o Kim Jong-un o le a sana wha malusia le por kalame niukiria alo nā tunu. Wa whaeroa i li poti na whaia se solo tele le militeri na ofiai ma Kim alo nā whawhine, ma pia mara se fulu wha afe fita le tunu na sāba wadi ai le lau mua o Pyongyang. I sana launga na whaia le kongresi alo nā tunu na whaeroa i a Kim, o le a whaalau tele au o nanga wha niukiria le tunu, ma le a wha popo fo i le a wha i o alato wā upenga, ma isi mea mana o mia walo na wha o ngaina. E le ngata i le ua wha i loa Kim, o lo iai fuafuanga mo le wha le leia atiri o wha maulu, wha o ngaina o drones, wha pia ma le ata mai wha o na ponei le AI. I au sa tāria wa iai lapta inga mo tangata i sini, e meisa i lātu e fia anga i matawhanga, i a wha e tete, o na oa a fianga o winga lo wao le tau o lo iai le te minei, i le mamafo ti munga i nisi o vaenga e meisa lo longa. I to tono le luas pulu whai tu lāta luai, e tele wala au mo se fisosoani na wha mawina, e le au unanga o fisosoani wha papawe ina ua lolo vai a whale o ainga, ka paka i taulanga wha tau, maala te tele. Ba ia ato ta vale wo lolo vai i taulanga wha tau e meise, nisi o awala ua wha lea ngaina. Pailo mai ai ma le lapta inga mai le New South Wales Shark Smart, e te tauna mata ala tangata e meise i lāta ue anga i le sami ma vai tafe, o na ua tele fo i le avanoa e anga i nei malie, i no fuanga mōta e lenga, o na ole mamafa o ti munga. Wa i nisi wha moe sa fua e whai e de ai sini le so, o wha lea ngaina, o na ole lolo wao le tau. Tala muri mai Vanuatu mawhiti, o atunu ia lua Vanuatu mawhiti ua lapta ia i se vaenga lolo wau wingo le tau, e ono avea maa wha i se teimi o le so. Liptia mai le Radio New Zealand, whai lua le vae tau mai whiti ma Vanuatu, o lo lato mata i tuina le vaenga o winga lolo wau le tau. Ma lo wha mawina le teimi nei le tusa ma le iwa sul kilomita, i le tu i sau te sisifo le lau mua Vanuatu o Port Vila. Whai mai le vae tau e ono whatupula ia ma avea ma wha, i le anga i atu i le afiafi, ma le a wha ingua o Ermel, pe a whai e wha awau pelo na malosi ma avea ma wha. Whai loa le vae tau le temine ile o ngā tonu ma le tu i saute o Vanuatu, e le tau mate o a fia i ti munga ma mawha, a maise o le whatupula ia o le malosi o le savili i le teminei. O tala ia le video sa momo lau whaafonga mai le nei aspareile, pa mai atu e foi ma le tutua le video sa mo ia na telefon mo le nei va yaso ia turu e mamau ma le Pasifika ia se ia dia foi le va so fo i le lofa ma le anga le leo le tua ma nuia tele fa ngol va yaso fa soi foi ia Radio Samoa Taslima Ivatomu Amo O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. I feel I was so sad. Omega Ka, Diana Lowi Moa. Omega Ka, Sabaleta Umofie.
Omega ka Fili mai loile Omega ka O Meka Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai manu kaune Omega ka Umalole keisile Omega ka O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 555 o valu selau lua 555. O le porokala me o le nganga ifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Talo falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le lalo langi wa fetau fetulia I e oi manu vai fa wa tau faitangi e mama fa le aso e ova e ma tautia e te ma fai ona talia mua ona liu alela so mai ai male ponsa le lalo langi wa fetau fetulia I e oi manu vai fa wa tau faitangi e mama fa le aso e ova e ma tautia e te ma fai ona talia wala tamai lava wala tamai lenyatanga tele fai longa wava aya totonu o tatonya luenga olona anganya waita tolunya fia toa inya wala toilo ale farina wala tamai lava wala tamai lenyata anga tele fai longa wava aya totonu o tatonya luenga olona anganya waita tolunya fia toa inya wala toilo ale farina fia toa inya wala toilo ale farina fia toa inya oh inya wala toilo ale farina
E ala na i whawhiwhianga su whiwhiloi mō tātou le nei fuwango le whiawhi. Ia, e whapena o na amatalia i le tātou porkala me mare pese matango whie na. Ia, whamai ualata mai. Ia, le whio mai o le tātou whaola. Ia, e avela i lātou e a mi o le lei e pei oa. Ioi, e kei loa are tu ai ngata na te iei pe te le lei, pe te whiololo, pe te leanga. A upot pese me walata mai. Eoi, ia saula ia leo si tianga e ave ia tātou tangata le lei. E le avela ia kangaka whaimeleanga. Eoi, a whapela na te whafonga mai e te le lei. Ia, e le whesiringi ia alo wan. Eoi, a whapea ngai ke whiololo. E le ave se kangaka whiololo. Eoi, ngau kangaka le lei ia. Ia, tangata leanga e le fu isi avano. Eoi, lono winga la whapete whafonga mai o ngai ke whiololo. Po ngai ke leanga. Ia oku ngei la re kasfulunga ngi wa ile lei whasaro a koe nga ia kakou ia il malanga le sauli si tianga ave tātou a re whamai upot pese walata mai me la le ngo wau ngangi koe ia tau pei oa ioi le lei taimi uma le lei aso uma ia le lei lo langa atu ia se kaimi e leangai longa winga wa kelele whalavilavi kele mo meu kau maliu mo Paulanga ke me kau leanga o re kelo maliu o kelo me fai ia ale se kupi ia al mea ia tato no fosa ni tapet pen o se uso fo i ia le va polo paut ala ele keli la feolo yo ia le lau fa fonga me se uso longa winga ia kangis furuanga ngei wa EP o uso inga ia ova aia oi ile malanga io fa peo ke le va ia longa winga nga ke ku mau fiolo oi ya oi le o follow from fatalo for tato por clame male tautua le radio Samos Flime Vitoru amo ile fa fonga te po ile tato watinu malole so fu monuia malole langi matafi ya malo fo de fa malo lo si fe am ngwenga ya pe ona fe ngai mata tu la matango le nei va yaso o ila tau fo isa nga lulu fa ngor va yaso malo o nei atu nu ele fa ilo ngasi te mi masiatu masiaso te fa ngor wenga e o wa ile aso sa wo kakalo ngo oro ya o la ki fa ngor wenga ya angai o la tu nu le nei e masalo e vakula fa alo ya ki o pe fa pele sa u lenya o pili o kongia ia ole atu nu le nei e so se me lava ia esa o kala lo maku o mane tok ala se mane ia o fale tonu ta pe ole ala na ala iona tatou ngalulu ile aso to na ifa ta se male aso sa o ole na sa mo le vano e talu ile lotu ia fa mo le ifa e vai vala o ngai kongor falsa fa mo fo ile ifa ia sa makapo ngi sa ile falsa ia fa mo fo i kere i moi ile kaimi o le launga le fifiau ia po ai lava sa lautongia e fola le upo le atua fa mo sa e ta ofi se me ta u ma se me nga ia ai fa mo fo i e tele tuli mata ia se vai mu o mi le lo matua ia le ngala ku mai le lotu ia ma ai ta penanga ma sauninga lotu le naso maua se fa lubanga le leimo oe ia amata ilo vayaso fa pe le se mele le amata ilo vayaso lo no winga le fo amata li ilo vayaso ia ole tanto fa taina ile tua ia I fo fuanga mai se por kala me fa nga solo sa fia ngai matanto ile fa ungol vayaso ia le wata ko ia ila solo nga luo mat wa amata le masino lo na tolu ia ole ne fo te usanga luo no ese ka kwa so maroro maki ioi pe ia le ole eseka ia ole eseka la kako vai fo ia ile kaimi ole e ole aso maliu male ista ole ako kele le au makasala mo ioi e sala mo le aso foroile ia sala mo le aso ko ngai sala mo le aso sa ia ako fo ia ne masangi le songo fu e makau kia ai wila ya fa mo nasa marwia fufuanga baise ona yalo manai fa na yo onga ole amatanga ole nei foi va yaso ka ko le nga wo le sifipo ya malo ya mo lo malo si mo ma fufuanga le lei e fa wa wa ya fe au ma nga ruenga
ia ole a matanga le nei vai aso le ngata foi lea ole a fiafia ngangi awa ke moi awa fo ke fe lo fa ia a fa pe ngai e an supervisor le me ngangi ia i ronga mafuanga ioi foi fa moi moinga o le puli ioi a vivianga radio Samoa los 10 minuti o telefono olo utama olo utama sota oma ile mauta oh yeah fia fia ile meuma ile mauta olo utama olo utama ele meuma ile mauta oh yeah ile fia Olo utama olo utama sota oma ile mauta oh yeah ile fia oh yeah ile fia oh yeah ile fia ele meuma ile mauta olo utama olo utama ele meuma ile mauta oh yeah ile fia oh yeah ile fia oh yeah ile fia through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain, but I heard a voice say, child don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, door wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about, prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone, table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house.
everything's alright. In my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright. In my Father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Ayalana Naifa fianga motato le ya fiafi the tool radio Samos Flima Vitolo Amono to like Malitato Temira Wanti Lewis for 50 minute ya wote ale tula ono tanto se antu matato Siakia tupul altulanga ilunga le tanto traffic le nei fu vanga la fiafi fanga solo ia fu fanga bisi ona te lunga le awala Lalai also reporti masivainga mo le tanto traffic le nei fu vanga la fiafi solo ngale lei ya masaunga le mulunga le awala mo tanto le nei fu ya fiafi le mana va yo ngalwenga pa ia mantelo le tanto tu ya malo lava le soifu maruia Malo foi le on sai le pisi nga wa ye le mele nga wa yo atu yai ia ono na woto mana va fantasi masivanga ngai lumba masivanga ngai kua mesi sivanga na yo au tafa angai male tato city faisi po loka lunga moto we a mese lava le tu le tilu atu ai Mount Wellington la ku ngai pa miwa ia o le vanga le na le failo mai ia mo ko pisi fa solo ato le vanga le fiafi ofa tuna Mount Wellington ia faisi por local vanga le na le vanga le fiafi ia lisi vanga ro fa penano solo le leifo inga tantu ta vale ile nei fo ia songa fua male amatalio fe au ngalwenga an le tantu tinu south motorway le langi lei solo ngale lei ia tulanga pe ona yeifo inga mo tatou ia pawalo me o le lava lo on sai anga i mai le tanto maleva lele po local titi lungo le tanto awala ia ona anga ia tule ina le faitu na o mangele ia nga foie solo nga lele po loka ai le po loka tele vanga nai le anga i mai i mato i manukau manrewa papa kura ia takanini ia mafale ia faitula ia na faisi po local titi ona manava nga luenga Ya ole fai tu le Wesley tituluantu fai fo isi le le se fa la lave o fa penao na report ya mai motato ile ne fo vanga la fia filo na winga ya ole langi le lei ya masolonga le lei fo inga tatu ta vale pe ona yai ya le ne fo vanga la fia fi male totua ale radio Samos furulima iva tolwamo ya mole na vai o fe am ngalwenga ale tanto watino ile ne fo vanga la fia fi ya report na motato pe ona yai le traffic lunga le tanto tino ya mole failo antu motato pe ona manavanga wenga ya o fo net jalu ya fufuanga pe ona masani ai ya fai le mulo sa vai le tanto molima vai le sa fa taplaina ma wo le sa ngale mu motato le ni fovanga la fiafi reporting na motato le ne ya fiafi mai lunga wala afalono ai longa ina di ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo ole ulupo lava ole ulupo ele fa ai longa ina di ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo fai fale
lava ole ulupo ele fa ailonga ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo ole ulupo lava ole ulupo ele fa ailonga ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo Huangao maumanga atanaka Huai povima pua akangaka Aina ole kasi ale kandaka ale aekau Ele aya seisi nale ulupo olava Shefa amole mole ele gawela ulupo Ola ulupo fo esia fia ile goku ele misi se tu mi se asusa ai fai falele ele vale o maulupo Samo ole ulupo lava ole ulupo ele fa ailonga ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo ole ulupo lava ole ulupo ele fa ailonga ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo Elana. Tato musical na ni vangala fef lupo. Luas forma 5 minuti la tutto Natale leo le tula fitu. Ya, se mali tanto por kalame fantano fama wolo fantu ne tanto woman tanto pa angale mafuta mai. Ile tanto por kalame lungo le tanto Facebook page le ngata fo le lungo le tanto YouTube channel. Le ulwa ya li Luisa Fuimono ayuta nofa manorsi fumruia tala tala taina fa taile fa tasmai le nei fu vanga la fiafi mano lavar se fumanuia Amelia Mikaele manor se fumanuia Amelia fa taile fa tasmai le nei fiafi la pepe yone tindonga fa tano fatu ala pepe ya le ngata flo se usu le va polo pauli yoelu nga pole mafuta mai ala fatu so fa taile fa tasmai le nei fiafi Apolu apoleka avine so fumanuia Apolu fa taile fa tasmai le nei fiafi ya lengata fo le fatano fatu le tanto por kalame ya aina anjing le mafuta mai le tanto por kalame sengi ali anetone savusa mafuta mai a lao ya Amerika Samoa wika fiolai fatano fatu sengi ali ma lor se fumruia manatu na manuia oto le ne fia fiola Samoa le wasa oto ya lo fatu sengi ali fa taile fatasi mai ya fa mo fo sa manuia ya saulingo le ne fo yaso fatalo fatu ya ken pama mai Brisbane au Italia so fumanuia ken se uso ya weta susta mai lungo le tanto YouTube channel ya le mafuta mai le nia fiafia lo fatu a weta mano la se fumanuia le fu vanga la fiafi ya manato na fowa mingoi tu ala mukuka pola si tulango yesenga se sengo le fu vanga la fiafi ngai kokoi mai si vaenga fo le le asona nafi ya vai lau tona ile sa temena kamala le ngafa mafanga ko popo fa le yai ya le fiafia la to afa pea ya ele le se tau singa la so ngafio ngasa pisi ya ngaruenga ya na fusa pisi le lotu kamala ole fiafia lo pua eo fiafia lo pua afa pena ona fa seki ya fita ya lena mai tanto fa fi fianga le foi vanga la fiafi ina wata lus matolu bidu tele to na talo leo le tu la fitu tal fitu ya ora tu fa salawino tanto tala mai Samoa pe ora masani le tutua al radio Samos Flima Eva Tolu amo
wani isuma koe fa foi mai la ke fo ba ai ko ai kala fu ngale bu sola foi mai ko Aule agua de koi, pare pa ua le lori Le fale le cavale sole le ai ma se me ai mo Ai hate o mai ngei, o folinga so se kuai ngā vale Me feke o kau au lo wisu o kupile rangi Lo mau kula o mafau fau Sunga se iau sabari vale Nge ke iri kou a inga wa e makua e koe kangi Yo e ai anga whadifu ma le ang sala Pa ai a se si mo e fiu e whangu a le koe ala Ke le fie fi ngā ule anga o e pala wa Lewa e kala i ke le au kupe wa kupai La hia aka koe whafo i le ulo o ipu o le vanga sui Le poe aka ma le whangawhao le lo o makua ngapue Tuni whiri au lo ma le mama le kua ui wai whadi ukupe Sa wai lis koe inga ngai a oi le ai ke le ama o Kelen ka ufa vale a ese kalu fai le fai ngau lau kalong mo wo pe se afi mu sai sai ai a fai ku loi sa nga me ai fai mai ka fa kalu fa lulu li mo fa ko fa ka fa ma bai ke o foi lo le fefi bai a ko lo le mai kum ka ka e fi tau ma foi nga oi ngai ka ka wer ko pepe o le me nga sa u le ke ko fa foi ya le ke solo budi ai fa pe ko nga i fai le fa vas po ai le panea ke fi u fai kala puku sa o ke le ke Pala lo loco pa ore bea ma lo pa mai le música muy carianga
Lawa tula mai le tātou taimi le wanti le nei foi vanga la fiafi. Se fulu no minuto na tāna le fitu tān fitu le whaasalawina tātou tala mai Samoa. Ya, male he tautua le Radio Samoa sfalima i vitolu amo Amelia Mikaele le lei. Pira Enrico, malo se fumanuia whaaftai le whaatasi le nei foi vanga ole a fiafi. Lava lo ufa moe moe o oe le lalo langi o mo nga e wana o oe yo uma fau nga au lava lo ufa moe Tasile tino, tasile loto Paula valo fa moe moe oe Emo mia oe Olo utaya o manino Emo
mo o mia oe me a vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asole anga o lava lo fa moe moe o oe o lava lo fa moe moe o oe O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongawitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asia siane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongawitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asia siane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. O le Accounting 2000 Limited, e whailai au la fonga businessi. Maisi la fonga I le mai ai o le tausanga whaale tupe, I tausanga uma. O le au wala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo I mai a te oi. E fsoswani fo I le Accounting 2000 Limited I a te oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. E fsoswani fo I a te oi, e maua la fonga toe fo I mai. Whawhaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, I le telefoni o lua lua, Fafi tuiva lima tasi tasi fa. O lua lua, fafi tuiva lima tasi tasi fa. O lea o te tala ina nei whaatali noanga mō fuafuanga whaal tausanga, a te pūlea ngai nua au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga iane le akheavyoursay.co.nz/our plan. E whailo mai eiso finangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki, Turkey, all together, Auckland. Ua mawhai nei o na whaata want to top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I ona lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti, mawaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I ona e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aiso top up ale Digicel. Be lafo I fo iso tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga wala au le olua tasi li maono tolu tolu fafa. Olua tasi li maono tolu tolu fafa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Leo tula mele tato teimi le wati fitu minute le to na talo leo le tula fitu. Ya oringa le to tali tula fitu le teimi masani to e fa salawina ia tantu tala. Ya peona e fa fonga ye le town valu le town na leila. O le sfurma le due le bulu al teimi mulmul mo e pa tali tula fitu. O le nei fuwanga o le afiafi. No
samaanga ua saunia mo se au malanga telefino tatawai lau vai vai sua mavanga e lololo i le ai ua i la 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 di ua papai Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima i Vatolu Amo. O te whatalo whelo tātu o tunu i le amatanga o le wā yaso mo le nei masi na fau. Tala taulo ngolongo usimaya lau whaafonga. O le ua umia nei e le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua sa mo o tasi. No fo e tolu sifuru lua o le au wha inga e lima sifuru tasi. O no fo o le pāle mene. Ina ua manu malo no sui tau vae to lua I palo tala iti a vaisinga no lua. Ma sa whata tasi I le asa wha ngā solo. I le asa freile ua ma vae. E tolu sifuru tasi na fo na manu malo ai le vaenga wha upu whai le mai o le palo te tele. Ia au kuso le tausanga le te nei. Peita ina solo ia le no fo sa whata tasi wha ai unga o wha amsinonga o le palota ma te toe ai le tolu se fulu o no fo. O le ala ua toe manu malo o le wha tua I le atua sa mo o tasi. I le no fo o le tu malo. Wha popo I eima le no fo o vaisinga no lua. Ma ua maua ai le tolu se fulu lua o no fo ua umia le pati wha upu whai. O le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata o lo a vea mai tua ngai. Wa tu mau pere nu melo no folo o lato umia des fulmar fa. Ina wale manuia o lato sui te umai to lua na fina I palo tala iti ua mai ato nei. O leisi limo no folo pale mene lo se e fai pule to tolu, o le vaenga wha upu whai o le Samoa ua poto poto.
Pei tai e le o alo ia le vaenga wha upu whai le sau wha inga le pāle mene. Ona le atoa le valu o whai pule alo i ai se pāti wha upu whai. Ma ua avea i la tau o sui whai pule tuto tasi. O le isi lua ono fua o isi whai pule tuto tasi ono fua o si umu ma va au fonti. O le wha inga o palo tala iti ua manu malu ai le isi sui te uvata ma ta i mole no fua o safa tasi le fionga ia tunu ma fono o Claire Titan le au wha inga o palo tana ia maua e 5 Tunanga lua palo tana maua e le isi fo isui te uvata ma tai. O le pāti lava le whaatua i le atua Samoa o tasi le fionga ta whafuna i sa o le tonga fui mo no mimio 5 palo tana ia maua. O isi sui te uvai to lua o le vanga whaapu whai sa tau sini o foi. I le palo tala titia sa whatatasi o le fionga ia ta whafuna i aiali anapu na ia maua palo tai tolu se lau valu se furu ma le wha. Ma tuinga mala vai silika tuinga mala na ia maua palo tai se lau se furu ma le valu. O le tau wha ia alua i le pou tiki la pilesa misi na tau vai de vaenga whaapu whai e pui puia ia te tau tangata. Na ia maua palo tai lua se lau ono se furu ma le ono. O le tu malo vai singano lua o toe manu malo i le tofi o le tu malo palota le fio ngā motu o pua a seve Henry Papalii na ia maua palota e fitu se lau 5 iwa. Tūranga lua palota na maua e le sui tau vā le vaenga e pui puia ia te tau tangata le fio ngā valasi lua pito whanua ta fito sele se lau valu palota na ia maua. O le soludo le vaso na ia te tau na whao atuai le wha msinonga whina unga tusia po submissions. Mai lo ia o lo tolo toi le tangi tau palota whaleali li tasi. Mo le whaio ilo ilonga wase whaai unga le wha msinonga o whainga palota. Le sfraida na te neina ilo ai le wha msinonga. Mōri mau tau tō tusia. Mai mōri mau e tō lua le tu tangi e unoa ma le a wai o ia mōri mau o se urunga lii. O ni tangata palota fo ia lango i le na whauruina le tangi tau palota. O lo tua ia i lea mōri mau se tino i tupe, na ave se tangata palota ma le moe whaato sina i e palota, i le suia lo mōri le whaipule o whaleali li tasi. O ilo ilonga nei sa whaawau, ina ua le fina ngalo le tua lo whaasanga i le tangi e tu ina atu ni lato mōri mau, e tali ai le tua inga e pei o na sa tu uava noa iai le whaamasinonga. Toi pauleo le tangi tau palota e mafua mai le whainga palota tele ia au kuso o le tau sanga umawai, le olo ta oto pea i fonga le malo. E le whai lo ina mai se aso e au mai ai se whai unga o le nei mata upu. O le asong fuol ni vai aso le asaini ai e Samoa ma le sui whailau tusi le vai fafo, o le malo tele o Amerika. Le whea ngainga e avano ai una sa o loto le whewa i mai o vaalele mai le atu nuu, i fuafuanga o le puipuinga o tunu o lo whaipa anga ma lea malo. O le sana taunu ua i Samoa le sui whailau tusi le vai fafo Amerika, le sunga Christopher Gendau, ma lana au malanga. O le aso safo i le taunu ua i o tātou whanua ma le kovana sili, o Amerika Samoa le fionga pula li i Niko Lau Pula, ma sui o lana whainga malo i le whamoe moe, e whailo i antu le sui whailau tusi le vai fafo United States, mo nisi o talanoanga, a o iai Samoa i se malanga wha le malo. O iai le wha moe moe whero ai le sui whailau tusi o le wha i whafo ma le pāle mia, wha pēma min star le kāpeneta. O Stasio Porkalame o le awhea o le tātou o tunu u e Stasio sui māwarunga o le malo, o le tau au ina atu leo se fo ai, o mea whai ngā ruenga mō le puipuinga o le saunga le mua leo po o manu o le malo. O le tu maloa ana lofi lua le ai au fia ia fio anga o fasto outa, le pale mata ili masatui. O le astona ina te neina amatai de la tutu tufanga. O le tai se lau 5 tala o le Porkalame le malo. O le toea e o a onga po le back to school. Le asolua sfurvalu o Februari na whaatulanga e amata tufai le so soani e komiti o fono whaamae. O na sa iei le tau finga e whaatali se i mai a palo talaiti. Le ana whai e les Freire na te nei. O nisi o fono whaavae o lo whaamautu whaamaumaunga e ala i le whai o le stala o tangata uma e leo o la vea ia i la tau o le stala i le lola palota. Whaapitoa le ia i la tau i lalo le luas futasi te usanga le mātatua e o fiei ma pepe ma whana witi. O le ngā ruenga lo whaatino ai le tuwhaina o le so ni tupe mai se leni o le poloketi miliona
O lo o mata ali ai tai te fono malato komiti ina ia mauti noa e leise tangata e maua whaalua lana se lau 5 se furu tā la. O le tātou motu tele i se la whai wa amatai le nei vai aso ma le nei masina fōua mati. Le ngā luenga le au ino o wha mtalanga o wha maunga le au whai o tangata o se ainga ma le au whai inga o whane. A wale tusi ngā ingoa tele ua fua e whai ele masina o ke topo le tausanga nei. Wa whai roe le ofisa nu mele wha maumawina le malo. A mai a mai sa vai o le wha ngā soro leo leo ino ia wha maunga le motua o polu. O le sifuru tolu vai aso le a wha ngā soro i ngā luenga ua wha moe e te tau na mai e le whai ungo le masina o be. O se ngā ruenga tāua e peo na whai roi leo ofisa tāua o le malo, o lo ngafa ma le whai o tusi ngā ingoa, o na tāua le maua o le whai taua o whai o tangata. O le tusi ngā ingoa murimuri o le tātu utanu na whai a Novemba, o le tausanga e lua o lua tasi le na wha mawinai, le sidi e le lua se lau afe o le whai taua o whai o tātu tangata. O tala amatai o le vai asa fau, Tala whalawa o le siu fufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Usi whaavaa o Savili. O le alanga upule nei e maua mai le vaa e whea vea i le matangi. O aso ana mua, sa wheo ai tangata i vaa e whaila. La fala, ia po o la fo i le afa. O nisi la sa whaia i pa ua manu. O winga e masani ai nei tu ai ngā malanga e wha moe i le matangi angi mai. O na whaatu leo le la o le vaa. O fea lava yangi i anga i aile matangi e whape na foi o na halu i aile vaa. O le upu usi o lona winga e matuu ngofie pe usitai. O lona winga e usitai le vaa i le angi ale matangi po le Savili. E manatu lava e whautu atu i a te utou le malosi o le tatu ainga mo le nei foi tausanga fōu a fōtu ai mai. Ia toa anga e tautua le nuu ma le kalesia. Ia usi whaavao Savili lau tautua o nau tau manuia lea. Ai aua tau te whaalongolongo ti ngā ma whe alo whai. Ia pe a whai fo i si i se maliu. Ia au na whaapelea. Se o le aso ua tawhia leo tele ma tawhia launga umilanga e whainga tā ua tu malo le tupu. Ai ui lea, o le au siusi lava whaavao Savili so leo na ua e pipi mai. E tanga loa tusi oe ma ua manatu foi. Ia o le afsosoni atu i lau ngā luenga o lea. Ia alo maia se i tau mawhai atu le ainga nei. Usi whaavao Savili. Ia manuia lau whasonga Samoa. E ona nau a mawhai ona whaafonga le tātou tenu le tue whaasalawina o tātou tala mai Samoa le nevanga o le whiawhisa o nia mawhanga nātou le tō wha au tanga vaia tipi au tanga vaia e se whapoponga a mata fo i o le neiva yaso. Ia whatase fo i lama le tātou porkalame peo nei whaafonga mai ai so nia mawhanga inatu e le sunga ia a siawa atu ni atu pea pe ona masani fo i lana tautua mo le whaafonga mai le tātou tenu mo le tātou mau whaasama moni a songa fua se ia pa ia ona aso froile. Se malor tātou proclama se vainga le tano le tau le ngata foi le ngata i whalo le tātou tenu ka leno le whainga whaiwa ripotia malo fisa vai tau i au kilani.
Talo le tamo tātou le so pei ona whamawina lona sifuru ma le fitu tikiri lona malu mo tātou le nei whawanga la fia whilua sumale tolu ia pei ona iei tātou le so. Langi le leile talo le tamo tātou iei nei vaenga o aukilani sa ta uru wa vasoloi ne timunga ni so teimi i le tai au pitai ia sa matele la mafoi na langi leile tau mo tātou le matanga o le nei fui vaiaso. Aso atai au le foi fa lo mai langi lele tala le tamo tātou luas fulu ma le tolu tikiri no ma fana fulu ma le ono lo ma walalo ia ole ante ulu va solo na timunga niso vanga o kilani ia pe ona report ma le ofisa va ai tau mo tātou le amatanga nei va yaso talo tamo tātou le solulu langi le luas ma le tolu tikiri no ma fana fulu ma le lima lono malu fa mawina mo tātou ile a solulu pe tātou mo viatu e se ola ma se manosi mai le tua. Sauni sa whainga malanga mo le tātou tinu o Samoa, luas fulu ma le valu tikiri no vela, luas fulu lima no na mawalalo. Tu mau pela pata inga o timunga malolosi nisi o vaenga o le tātou tinu le mai tawatu peisa langi leile tau mo tātou le so. Ia vanga na fo nisi vaenga o le tātou tinu sa vaia ia nei timunga laiti pe o na iai. Aulo matele lava ina le leile tala tau mo tātou i Samoa. Ile nei fo vaenga ole fiafi. Se vai ngora ngata I falo le tātou tinu le ngata foi le kalena o le whainga whaiva au kilani sfurfitu minute tali tula sfuru li tai au suor ngata I fale o au kilani to mau mariantu le tolu minute te sfuru le fiafia na nei no whanga one hanga whamawina lu sum le tasi minute tale tasi le vaveo ea na pe mai ngata I fale to sua tutu I le ono minute tale tasi le wuli na leila Fatasi e lambra ngata I falo manu kau het sa malu minute te sfuru ma le lue le wuli suor ngata I fale ia ona toe pe ele atu le ono minute ele itu la se furma le lua ile poa na nei o le no fonga muri mai piti le fa mawina se furu fa minute te as furma le lua ile a wauli na sua mai le ngata I fale lua furu fa minute tas le tasi le poa na nei ia ole atu mo mali to le ngata I fale ia mo muri mai piti pe no fa mawina mo tatou ile nei fo ia fiafi Kalena whainga whaiva I le so e leo re lei whapena fo I le aso antai au whanga sono tu le aso lulu feo lolo le aso lulu le whamei le feo lolo ia langi lei le aso tofi pi ona iai le tala le tau mo tātou I le nei fuivanga ole a fiafi ma le tautua le radio Samoa se furulima iwa tolu amo tala nao le ngate whale ia ma se ripoti mo tātou le kalena whainga whaiva ripoti ma le ofisa va ai tau mo tātou le amatanga o neva yaso ia whasauni ia ia fuwhanga Sina leo mai lunga o le tātou YouTube channel se uso ia Johnny Pia Fualo City au se tania talofa. Ea whatalofa te foi Amelia Mikaele whatelefa tasi mai te Vinci Leona talofa atu. Whatelefa tasi mai le nefu vanga la fiafi le lua ia lii Luisa fui bono ai. Oi ka piola. Alo vatu mo tau whatelefa tasi mai. Wala au sa teu isi a umawhawhau. Ole me ualia ina uami o le tau e lau Lea I se whai lo tau a pau una ma le tua au Wa mano le moa whanua Sola I tai le moa wholau Satu tala noa safa a moe moe atu I fonga noa Ole ei ua leo o Usu e wo foa Ne moli nai a poli maula ua emo mai fa anoa noa Ola uma a tai mane Ua a vea fo I se fai koloa Tangi e uangi ua lola ua e au o le sami Wapa ule fetule la satu I le mai lua mai o matangi A o ai fo I le lau atu I le au le
Accounting 2000 Limited e whailai au la fonga pisinisi. Maisi la fonga ili mai ai o le tausanga whale tupe, I tausanga uma. O le au wala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo I mai a te oi. E whasoswani fo ili Accounting 2000 Limited I a te oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. E whasoswani fo I a te oi, e maua la fonga toe fo I mai. Whawhaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, I le telefoni o lua lua, Fafi tuiva, lima tasi fa. O lua lua, Fafi tuiva, lima tasi fa. Wa whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaie te lalai mangele sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le lima tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Sunga o whenga whakau e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se nga uka amilo I au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, Radio Samoa. Loto la male tato temi le wanti lus furba le 2 minute hotele tula fitu Peters Towers fatalo fatu malunga le tanto YouTube channel Nika Tupai Manol se fumruia ya lengata foi le molia tolo fanga Maya Veronica Tupai ya o manukawa lo fatu fataile fata simaile ne fu vanga la fiafi le ngata foi le fatalo fatu Cecilia tunga mala ya Manol se fumruia Cecilia e ina ya tanto famrianga o sofana ule lungo le tanto proclame ya afar fito no teliwa tule momolia tumoene tanto famrianga na o asofana ule so leo tanga loa Manol se fumruia mai tufu tafoe Hello, Fatu Telefata, si my Johnny, be Paula Lingata for the Anthony Sankaria Lele. I got your birthday shout out. Yep, Afali Tula Fitu, Ilene Fubanga, Ole Afiafi. Ole
Nai va vivianga le nei fo vanga la fian male tau tua le radio Samos Flimba i vatolu amo. Simona Suena fatalo fantu mano se fumuia. Fa tele fatasi mai le nei fo vanga la fian tunia tu i vai singano sia uso. Alo fatu prada fa tele fatasi mai nika tupai malo se fumuia. Cecilia Twinga Mala malo lava leva mai ya malitelo tatu paanga ya pe on mau mai le tatu tu le nifo vanga la fiafi ya ala radio Samos Flima iva tolu amo ya male tatu tua 9 minute po na sekone ya le wa luas pulvaru minute ya wote ale tu live fit 9 minute la ya on o talatu leo le tatu laina mole fa mrianga ole aso fanau mle aso soifu pe afa pe ole solo wa so fanau aso lua le nio mati masina lono tolu nei masina ya o tanto o le mai le anga le telo le tua ya fa tai le tua wa avatu nisi ya ai tua tanto we to tele fa mai se te foi le nganga le tua nei ainga ya o fa penana o fitia ile ao fa no po le ao po ngisa ya ona ole malanga maliu maleoti pe ona fia inisio nai ainga ile ni ole mele wo yai ele alo ale oti tangata matua fiololo la ikiki paul mesili metaua ya ole va aifa le leio tatu ainga ai se mete lo wat tawone ya lo va aile fo mai alo va aile fo mai ai se mete lo tinga lo tino taua lo walu va aile fo mai ya mau fo sina te me fai sina u fa malostino me sili le nama taua ke kaule alu fue avela u se furuka lai o le fale ye ke alu ki si ai fo taua nga ya a o ya ye fa le lavar sispengi a wala le fuli la a inga o luma la siking room ya ku ai ku ngofo ai ku pa inga la sumpa ya peke savan vali paka milo lo fale o mange mawalo manos ya mai se fo ila to fa pena ona mawala vanoa tausie na ya matua ya matutua ya o tatu te fata mala e fa manianga na tausi le lei tausi male fa maoni alofa male fa maoni ya pe ona alofa na tatu tu apo na tatu matua o mafua yo nga e malo ki fa penga mafua yo nga e mawore nga kingo marosi mare nga au le lei fa popo ko ro ma varier sainga wa ki dienga au le lei ya fa popo ko ai ma bangisi ma me wa me umai e fa nga ka ko mai uma tutalo shop ya oro au le leila mai le tau singa o yo matua fa popo ye ma vali ma le tutalo shop oka makua eia o se princesi yo ya orola ina mawala va no tatu te tau sina ye tatu matua yo orenga ya ka ko kosi mar fa maongi ya maro lofa le ya ti la tau ile nei fo vanga le afiafi aval fitu family ngala sfana mla soifua tatala la laila mo e tolu fitu tansliba i tolu ya pe fa pe ole solo wa sofana una bala male tau ile tanto laina na umatala tu mo e mole family ngala sofana aso lua le nei mati lua o no tanto bolia ile lofa manga le yo le tua ole famanianga le nei mai Amelia Mikaele ole famanianga le sofanau ya o Siona Tama au Siana Tama ya Serafina si upapa fa fetai le lofa maleanga le le tua ilana tausinga malana puipuinga ilunga ya te oe sia utama peleina ilo fantu maluanganga ua mafaya ia oe le taupou le aingo na e aulia mai male manuia lo waso fanau nei wa atoa ia ilo lua sefurma le lua tausanga o le tatalo lava ile atua ia lo fangia lo wola o langa tuputupua ia toi fa popo ina atu nisi tausanga se tele mani aso se tele mo oe le pele awalo fianga ia ima wa onga o le isi fo ia ula sanga ia tu mau le teine le lei malo tausa fia loto mawalalo anga malu lonto alofa ia ma lo tausi matua
Ina tina matutua o lo tātou mafutai ia ai mai sei foi o lo tina. Ai le ngata foi lea lo wofo atu lea lo wola mo le lii e ave ai ia mana ave fe au e ala ile ngaruenga Yesu ile anga lofa mamana ma Maria manaya pero wo irka ko fa fifianga ngaruenga Yesu le watato yai e anga lofa ia ai mai sei lo ai nga ato malava o aunties o uncles ia mangai o te u malava ya lofa anga nai avatu inai o tina matutua ia fuatino telesia o aunties matai to lua fanau uncles matai to lua ma fanau o kaseni umalava inei lo ainga atoa mai se Samoa ia mai se ia lo fanga lo uso ia telesia si upapa lo tuangane to tasi ia maka si upapa ia ai fasilisilia i lava lo fanga lo tina nei Amelia Mikaele mo ole tau pole ainga. God bless you baby girl. Love you my beautiful darling forever. Fa taila va manuia le nei fo ia fiafi manuia fo ila so fa na o se walo Amelia. Ia wa to mai ai ia lona lua se fulma le lua tau sanga. Manaya. Later tato was of Naulia, Maya Anthony Sakaria. Please shout out to my older sister Serafina, whose birthday is today, turning a new leaf at the age of 22. Thank you for everything you've done for us and the family, sending all our love to you and God bless. Manuitele, le aso soifua manaso Naulia show. Tato family angala na mai lungo le tato Facebook page, ma le tato YouTube channel. Ya ase yo omi akule kako email po yese kako fa mangyang la so fa ngau pele ai ya le ke va akule fo ele tanto fa mangyang la fa na mai lungo le tanto email mai lele ai matiseni fa manu ya tu le aso soifua po le aso fa na ya muli anga tele toni falepuna ole aso le nei ato ai lona luas fulu tausanga ia vi le lofa maranga le leo le tua o mafai o emuri anga tele toni falepuna na ulia mai lo luas fulu te usanga le so ia lofa le tua te fo ai si te usanga se tele mo ia lofa anga mai o anga ni usila le au ma apolima ile nei fo vanga ole a fiafi. Ya na ya tatu se kone na tuto le tatu famdiango la sofa nau pe fa pe le solo wa sofa nau ya na vala au maile ya chau modio wa sofa nau pe one yele tatu proclame mal tatu tutua ile nei fuvanga ole a fia fitolu fitu taslima vetolu ya na se kone lo tuto le tatu proclame ya ona fa matafi fo ile nei fuvanga la fiafi. E ala lei manatula na paula na ne tanto famrianga lo tunu me tau le ne fia fi male tu le radio Samoa se fulu limba i vetolu amo la to uma na vale wa dia mai le so to wa so fanau ma so soifua ya ole te tano ile tua fa popo atu ndisi tau sanga se tele mo to umlava ya wa ia le ola male maloksi wa fo ia tu le tua ya to talo le tua ia fa mauni mai ma auto talo fo ile tua ia fatau nuu moe mitinga pe o nei aile nei foi ia fiafi ia male nei foi tau sanga talo foi le tu lana fa manolonga mo o to umalava ia o tantu ili tantu savalinga le nei tau sanga mali pulenga mala ufingalwenga radio Samoa flimi vitolu amo maru ia telo to waso fanau maso soifua le nei ia fiafi. Happy birthday to you all. Papa ele malue ono mawalunga o te sawai
Ole papa ele malue lue Lolo mawalunga o te sawai Maile malosi ole itamai Te umau oe si ia elo leo maalanga elelei oe Si whakama tango whiana sunga ia Oscar Mose ia markawa na o le pese mai le vavau e o le whavavau ma le Peace Chapel. Lepa April, happy birthday beautiful Fina, whamanuia le li ia te oele a Fine, tō maulau tēne le leiu se tai malofa ia inga mai se siutina. Love you Fina, that's from Lepa April. Ya, tātou whamanuianga na o le nei fui vanga le fiafi, ma le tautua Radio Samoa, sfuli mi vetolo a mo ma le tātou whamanuianga o le aswhanau ma le soi fui le so, a so lua o mati. Lua o luono. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vai ta mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services.
yaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o sosoani iai ken, i mata upu tau fi malanga inga. E awhi ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana lowi moa, Omega Ka, Tagale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitfitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaata waisa isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Lau tula mele tanto temile wanti le nea fiafis frono minuto na tale o le valu o le tanto por kalame ia o le tutule upenga I le loto marsunga le whawhengainga pasta poni fonati ia pe ona masani ia le tanto por kalame ia fiafio songa fuo vai aso te tasi na ia tanto whaasiri silanga o le taine le valu pati silanga lau tenu mai mo tanto le nefoi vanga le fiafi awane ngalo sau lo mingo le tusi o le songa whaatasi ai ma le lolo mingo le vau filifili e mawai whanu penga o Samoa I sisifo tutuila mamanua o nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upo le matafa I oia le matai. I le whainga o le whaalawelawe pe o le whaapoiponga ma liu le osu singo a inga whesila whainga o polo si I whanu alo wharanginga o le kalesia ma le tele o le ngangana whaalo longa. Fitus full tala alo na tau alo fisa lava le radio Samoa I le tolu pātolu ana Hopole Avenue Manukau e mawai. Monisi fa matalanga vala au le lua no lua tasilima I vatolu, lua no lua tasilima I vatolu pe tanga iane I le shop radio Samoa da ko da nan se te fai me yesa oka o tatu tusilina I le nei fo ia fiafi. Ainga sa lua fau pitonu o ta fito I mangiangi. I le ava tele ma le fa lo alo manto te fa tu loa tuai lau fa funganga Samoa. Mai se le tapo inga lau fengaruenga te tofia le atua tulo na lava. Ai fa pito au ngafa le nei fa sala launga I alo batama whanau a inga sa lua fau le pito nu o ta fito I mangiangi. O le a le fa tanuina la tanto maftanga I le aso se furma le whama sine toru lua o luono ono o le vala aupa ia le atua I se tasio tamamatua sa fai ma fa tamao le tanto maftanga. Ai vala awantu ma le fa lalo le a fai le tanto talanuanga. I le moto le te I fono numela se furma le fa pe salo place o tara sa luas furma le limo mantilu o luono o le aso rulu lea. Fa aftai o le te I fono ma le lawa fono o loo sainia le tanto fa sila ngalena. Fontanga kopa e au kilani New Zealand fa malmole vala wantu ma le fa lalo I taba mateni tuai uma sa o tawina le kulisio avele. O loo alala ma pampa au iau kilani ina ia awai mai le tanto furutanga I le aso wa taua. Aso tona I fitu o mati le taimi o le tau le tolu I le awauli no whanga le youth line I Manukau tuatusi tasi whalima Central Street I Papa Tutoe ia I tato uma le lofa ma le puipuinga le tampa au le langi Mori atu ailo o tu sui fua maso mantawola fa fetai lava prestene ma le official a kopa iau kilani New Zealand o lo sai nia le tato fa sila silanga le na I le nei foi vanga o le fiafi. Se ko sai le ku pe se tatu fa silanga ile situ le a pe ya la tilo atu pe ya na pau ele na le tatu fa silanga pe se ko sia ki kasia kuwa.
Laila na Paulana ne tatu fasilanga le tenu mai tau le ne foi vanga la fiafi male tau tua le Radio Samoa se fulu lima i vatolu amo male tanto proclame vavale awe lua ma lor se fu manuia vavale Amelia Mikaele Marcelu Silupe Matasila Lepa vatalo fantu fa tele fatasi mai ya mai la to umala vapen mau male tanto proclame le ne foi vanga ole a fiafi se fulu 2 minute tanaba Ola ufua rosa Atu saina oe o se tio atamamora Fiata uatu o so ulangona Leta mafutanga maoi aso uma Tatelefia inu Ini pua-puanga Mani mea tinga Sauia oe Uatasi ilo ulotoe Ole lunga Olo ufa amoe moe Alofa etuma upea ele mafai onatoe fata fea alava nimea etutupu mai leta mafutanga utelefa avaivai etuma upea maoelo au Oso finangalo Maso uloto O se fatua tohto O omo omoga Ia taunu Ila taiwa faingao Utuina naunga ile mafutanga Olo si uleo avea maofi afianga Sauia oe Uatasi ai Lo John Sauia oe Uatasi ai lo ulotoe Ole lunga Olo ufa moe moe Lo alofa etuma opea Ele mafai onatoe fata fea Obo alava nimea etutupu mai Leta mafutanga otelefa avaivai etuma upea maoelo au ile favava
te le whaawai vai e tu mau pea ma o e loa e o i le whaawai. Find myself there to I fear lo alo fa valea ua e tu yo totoga Sililo mativa ile tamao ainga selilio ivanu sasalama imoau Tafia saoloto Lesami loloto Seiva ganamai So saolotoga
Nai musika su fi floi o le nei fui vanga la fiafi mai se usa ia wata la ulu le ngata foi leo le dansa musika ia pe o nei ia tātou wha fianga ia o le nei foi a vaenga o le fiafi ia mai se foi o le tautua a le radio Samoa se furulima iwa tolu amo ia ma le tātou tautua pe o nei ai le nei a fiafi lona asonga fua ia pe o nei ia le tātou Port Kalame. Fa mo na manuia uma ia tātou le lofa malanga le lei o le atua ia inisi foi o lātou fa pena na fia ngai manga luenga ia ele ngata foi leo i lātou fa pena na mau mai le tātou Port Kalame i Mount Malawa le wa tale i tula fitu ia manatu ia wa tanu mai le sunga i fa fia ngai ia mo le tātou Port Kalame i le nei fovanga le fiafi so le sa o le sai mo le fia o kare vat lo ki kilo ku isa o Whaftai pasta. Whatalo whatia leo fuatimu whaftai whatia simai a kopo eti ia le ngata fo lea maselusi lupe matasila mai lanto umalawa pe on mau mali tanto Port Kalame. Ia whatia simai na una moli tanto Port Kalame tu le upenga i le loto ia manatua mea taua lau api malau peni ia wha mau foi nei vaenga lo whapena ia ona e fia mo mia le nei foi vanga la fia fi mari tanto Port Kalame o le tu le upenga ile loloto simai an fafonga. You're all that I need, Lord Jesus. You're all that I need, Lord Jesus. I am nothing without you in me, Lord Jesus. You're all I need, Lord Jesus. It's your healing that I need, Lord Jesus. It's your healing that I need, Lord Jesus. I am nothing without you in me, Lord Jesus. You're all
tumo pea le vi inga ya te oe lo mātu tua. Tuma watu ya te oe le mamalu le whanene enga. Sisiri lava oe, oe mawalunga lava oe le tua I mea uma. Lei lava se tasia tua tu sama oe a wauna oe o le tua. Le tua na whaia mea uma lava. Whaia le fōwhanga. Le atu laulau, a maise o mātou o nofo ai. Mātou whaftai le tua o no lei aso mātou ngofi. Mātou amata mai lava le tai ao, si o mai lava le nei fiafilo mātou tua. Mātou tel tonu sa e tausi sa e leo ma pui pui mātou. Wa leo maulia mai le nei fiafilo manuia. Mātou lia mai le nei taimi whātula ngaina o le mātou Paul Klame le tua. Sa e tausi ma leo ma pui pui nei mātou te tai mai le mātou whainga amlanga. Wa sa mātou ta apea I au mga luenga e pe ona tofi ai mātou. Ngā lurue, le ngā tō tofi matiute ngā lurue ai. Ia whapea foi ia, mea masani ai a maisenai o mātou, tu a mātutua e nofo I o mātou ainga. A mese foi nai a mātou whanau sa ia o onga. A sa mātou whea I fo I lungo le tele le aso le tua sa lama le oti ai mātou, whaaftei tele le tua. Wa leo mātou ria mai nei fiafi le manuia whaaftei tama. Mātou wala watu le tua. Manau mia lava lau sosa ni mai. Ma futa mai lo nganga nei fiafi e te teitolo ina I mātou. Ala le mātou whalongolongo. Ala foi le mātou o nanga le nei fiafi. Whau le whalongolongo lau whanau. Whau le mai tau mai, mai mo mai, le whalongolongo, mai se o le pueina le tua lau upu le nei fiafi. Ina I o mātou tau whaitufi lau, iau whamanianga whalenganga le fiafi. Whailava lem whamanianga mo I mātou. Talo le tua ia, whau mai fo ia te au na se au auna. Pea uma fo I ngā ruenga le nei fiafi. Ia tu mau pe ia te oe le vi inga o le whamanu, o le whaneitanga e mai le whatau waa ia I mātou. Whamanu ia le mātou maafitanga le nei fiafi, e ala I lau a fionga pa ia. Ua te talo tuai, ala ia Yesu. Amen. Talo whātu le nei fiafi le pa ia male mamalo si o tātua tunu, sa moa I lau whasausaunga. Ma lo lava le soifo maua malalangi mama. Ta lo fatu malengang fa lo alo ile. Pa ia malo si o tātou tunu. Tupu mai e. Ia tu asin sina o nai o tātou. Ta mama tina mātutua. Ia e mese foi o auna le tua mautou masiofo. Fe lava se fatwhai taulanga ia. Po fe foi se atunu o e mai moma iai fata lo fatu ia te oe. Soafo Yesu le au whenga luenga pa ia le tua. Nai o tātou tu a mātutua, ia, whatalofa ia tu tau, mā lo lava le, whai o le whaiva mā lo le talo. Whatalofa I le, pa ia malo si o tātou tunu, e mese lau fo I nisi o lo I tono mōta ngase ngase. Nisi o lo I tono fo le pui pui, ia whapena foi, le au whinga luenga le nei fiafi. Nisi o lo ngā lulue I tono o fo le whinga luenga. Ngata foi leo tono o ainga, mōta malao. Ia o lunga fo o le ala tele o ngā lulue le malo le tunu, tiute mawhaiva o le nei fo ia fiafi whatalofa atu ia tu tau. Ia e ngata fo I le whatalofa I le ia o si o tātou tunu o lo au maumano nofo solo I a tunu ese o le nei lo langi a whai o e mafuta mai le tātou Paul Klame. Whatalofa atu ia toe. Ia le tua mo le nei maftanga ia o fese tunu o lo e ma a mai moma iai. Ia ma lo lava le ngā lulue, ma lo le sa ili ma lo, whamunu I atu le tua, I atu le nei fiafi e tuso o le tātou maafitanga. O le nei fui fiafi e fi whatalofa I le mamalu le tunu o lo asiasi mai fo ia, nisi o lo asiasi mai mai e tunu mao, Australia, Amerika, e ngā te fui lea o Samoa si o tātou tunu pele, po fia lava se atunu o lo e asiasi mai ai tonu o aukilani nei, ia me se fo New Zealand. Talo fati atu tau, whengai fo I ma
whaalawelawe ia le ngata foilea o ni fontanga ma ni maftanga. Ia alofa le tua, ia te tai ma leo leo lo toso i fua. Te li watu malmanuia i se aso i luma. Ia e whamanuia le tua i fuafunga o malawa. E whata alofa fo i le fiafi ia i se tasi o se teimi mua lava nei, fta e whafonga mai e le tātou por klame nei. Ia o le tutua le upenga i le loto e pe ona masani ai. Ia e whaise teimi mua nei, fta e whafonga mai mo mai. Le tātou por klame whata alofa whapitoa. Ia te oe le suafo i Yesu, ta ofia i nā. Tātou mafuta nei tu lama le afasi e pa ia la foleiva. Ia ona tātou malolo i foilea. Ia e mos tātou mea o ngā mai le upo le tua. E whatalofa atu fo ia ma awolofa atu fo i ma watu whamnianga i malu le tunu. Whanolonga mai fo nei i aso soifua le malu le tunu o nisi o whailunga ina tu aso whanau ia. Whamunu i atu le tua i atu tau, i o tu aso soifua, i o anafilo o aso whanau, ia i le tau atua o tau sang. Ia whanau le lima iwa e tango lai fikae. Ai o anafilo o aso whanau, ia. Aftai fo inai o ainga mesi o sia matu i kālesia, ia i le aso anafi e tusa mwhamnianga ese, ia le tua. Aftai le tua i le ola malosi, maua i tātou, ia e le nei lo langi nei sui fuanga tātou te iei a maua le tausanga e whapopo e lo tātou ola. Oka, na le whaftai, e ma aleluia mo vi ia le tua. Ma tātou te pā e le langi mo tātou whapea e le tua whaftai tele mo le ola. Whaftai mo le malosi. E le ngata foi le whaftai mo le amanoa. E tātou te au na ia te ia e whia lona whinangalo. E le ngata o lou tangata, whatau wa. Ia whapena foi oe. Whaungaina oe, au nei lea tua, le alawa se meo lo e ngalue ai tono le kālesia, ni ngata fui lea tono ainga mai ka ama nuu, ma lala whanga mwhala pupitonga ese, ia, na, lau tau tua le na, whai whamauni awa o tō whinga oma e mai lea tua, tau nei whamanuia lea tua le malo le tunu le fiafi, ala le tātou mawhtanga ma le tātou por klame whasol solo, ta alofa fo sunga ya sau manga lue fatasi le fiafi ma lo sau nga lue ia o tātou por klame tu le upenga le loto ia o le tala noi le fionga pa ia le tua ia o ao te le ana o por klame le fiau nei ia e kiriva tu fa ia onga ia o ao ia nisi fo ia au na le tua ia ese fo ile la tau methe po le metutia ia au ti fifia la vau ia tala noa ia mauli ili le fionga pa ia le tua. Wa le sile awala mwhaiono tātou maua whamnianga whalenganga o le malama i le fionga pa ia le tua. E leise ato toa o le tua na o ia le ato toa. So soni mai fo i le nganga o le tua ia tātou pol klame i vasta tasi wha malama i lo finangalo ia ma o mātou loto. Ina ia papenao na maus tātou me lei, tātou te fifia ai, mo tātou manuia fatasi ai le upo le tua. Whamanuia le tua le fiafi i lau whalongolongo i le fionga le tua. O le fiafi te loa le tātou te i le mata upo e lua se fulu le tātou te iai. Sa whaalu nisi o tātou teimi i vai aso e lua o vai atu e le tau whaile ona. Whaamalamala atu le tau o teimi ia manofuanga na tusi ale apostolo Paulo. Tātou tal noa ai mo tātou tau e sfultolu tusi ale apostolo Paulo. E lua tusi na tusia e le malanga lona lua. E leise tusi ale malanga mua awa e le e maua maini tala o le fatu alu le malanga e fatu e kālesia e le malanga mua. Malanga lona lua len tātou tāua, lua tusin tusiai, mo te Salonia, ma le lua te Salonia. E nisi tangata e whapea e tolu tusin tusia e le malanga lea. E la vea i male Kalatia. E nisi e le lifa e manatu o le Kalatia na mua tusi. E le teimi na ua uma mai le fono mai Jerusalem mai le mtaupu suma lima. Ia au siau tele tonunga. Ia o le Kalatia na a mata ai tusi ale apostolo e lana malanga wha misionare lona tolu.
le tātou tā ua. Le vason te nei, luinga la o le kalatia, mo mol kornito, so ai ma le lua kornito le tātou tala noa ai, e le vaso le te nei. Ale tusi muli muli lava le apostolo Paulo na tusi ai, mai kornito e ave i le kalesia Roma, lo ringa la e fa i tusi, na tusi ala apostolo Paulo, a o iai lana malanga fa missionare lo na tolu. Na umalon tusi a Roma, fa sanga ro Paulo anga Yerusalema. Mo fialu Yerusalema e tultuli, ia le sauninga o le Pentekoso. Ia mamamoli atu le mea lofa, mai e kalesia po le auso pele, sa ia oina, patasi malana ufenga luenga. Le e fialu, ia mamamoli atu i le auso Yerusalema o loo. Ia ile motiva, ia le mana umia so soani, ia ona le motiva, ona le tele o fara. Lave me se mafue, tono Yerusalema. A le mataupu e lusfulu, ia, tatia lai si tusi awa, e ono tusi na o talanoa tuai, le wau ta ua. Ai ei si tusi, pe amalefitu, tusi la ia, tatu te talanoa i si teimi mulmuli. Ia, le lofo pe tatu te pa ine iai, tusi e fa, tusi e tono le falpui Roma, e se fulu iai. Ia, maisi la tusi e tolu, e a toi es ful tolu tusi la apostolo. Na ia tusia i lana whanau, whaale nganga lea wa vea matoe ina, po faife au o Timoteo, ia matito. Lua tusi a Timoteo, ma le tusi a Tito, tolu tusi mulmuli, ia ona. Umailo leo tusi sumal tolu le apostolo Paulo. O le mata upu lusfulu. O leo wa mata ona fatutu ia nga ila apostolo Paulo mana o ina ia babe ona luese mai tonu o Asia le titi ai la fasanga anga i Yerusalema. O le mata upu lusfulu na amata mai lava i le papea ua uma le ta'alili vale. Matuli foi sa iei Paulo i tono Efeso na tupu ai ia le vesi, nen tatu talano i le vaso tu atu. Sa tupu le vesi ono le au whenga luenga fo le tonu o le malu o Diana, po Tiana. Le na tupu le vesi ia na le la amata mai iei le whaatatanga i le whaipu mua le mtabulus hulu whamai ua uma le ta'alili vale. Le mea le na tupu i Efeso. Whamai ona ami le Paulo o le au so. Ma wha maa vai atu ia te la tau, o na alu lea o ia wa alu atu i Makedonia, wanga i Makedonia. Le la walu ese mai Efeso, le wa alu anga i Makedonia. Mai utua na ia nuu, o uma foi o na po i atu ia te la tau i upu tele, o na po lea, o na o lea o ia i Eleni. O i tonu ala lea na tusi ai i ale tusi mua. I le malanga lona tolu, o le tusi le kalatia, ne ta umai i Eleni a o Efeso, o Eleni na ta umai na, ai mataulia fo i Efeso, e to tonu o Asia le titi, ia o le atu Eleni, o ina ia i ma Efeso, loinga la o tonu, o i tonu lama lea na tusi mai ai, ia le tusi lea, mai to tonu Eleni, ia po le vaenga fo i o Asia le titi, le iei foi ma Efeso e tonu o le vaenga lea. Ia lea na tusi mai ele tusi lea kalatia mai tonu Efeso. Ona whamaila ia lea, ua tolu ai ona masina ua taupulpule foi uteia ia atea ina o fola watu o ia i Suria. Ona loto lea o ia e toi foi mai maui ane i Makedonia. Nana, taupulpule ia le au a vaenga li tonu o Eleni ina ia kapena ona whao ia se whasalanga ia po taula malama fo i po telo tangata te le apostolo. Le na lei ona vaveno fo lau ese i Suria ia ma luatu i lava o ia nga i Makedonia. O le whai upu e wha ia o lana malanga le wo o i tonu Asia. Ai whai mai luka le whai upu e 5. Kalongo i upu ia, te leo luka le tu stala. A wha mali whai upo 5, na mua atu i lātou nei.
ma whaatali mai i a te i mātou i te roa. E lua upu tāwana i nā o lātou, ma mātou, e tau mai i o lea iei luka. Luka le tusia le tusi a ngā luenga, ma le tusi a le evangelia a Luka. Luka le ale fomai o le Eleni, tangata Eleni. A le mai Luka. O le umo atu le si afol mātou o malanga. Ai mātou te muli atu. Whaatali mai mātou i te roa. Mai o mawai foi aso a reto e le whawheteina o na mātou wholau atu le i Filipi. Le wanga i Filipi le si vaenga. O le iai lava i tutonu o te roa ia whea. O asia le si vaenga. Whamai o po fitu ai mātou o no nofo ai. Na, no inga la le whai upue ono o iei luka maisi Makitonia le nu o Filipi, i Filipi lea. No te ofu matero ho Filipi e tutonu o le atu Makitonia. Ia ena whamai na mawai loa le aso le areto e le whawheteina o le si lea sa uninga whapitoa Israel. O na pu e lolo la tau waa mau atu i te roa e tutonu o Asia le titi. Mai e 5 po na aluai le malanga i le waa ia e tau nuu i te roa. Ma e fitu po sa no nofo i la tau te roa. Fatasi, maisi, le ala o wheiloa i te roa ia au malanga i tō lua. Malanga ia na muatu, le o whamai luka mātou te wheiloa i eis taimi i lumatu ringa lo toi wheiloa i te roa. Whai upe fitu o sfulu lua. Ua o le vaisa pati, ua tofi le areto, ua la unga fo i paulo, o i la lea e tau mai eile mea na tupu le tangata e ngo ia eutiko. O le mea na tupu, na la unga i paulo i le mea le ua whaatastasi i eile au malanga. I le mea ta o te roa. Ai pa ua le tangata lea whamai ua wha umi le la unga la apostolo paulo. Me ona pa ua i le tangata le na nofu le wha malama. Pa ua e haoti. Ia o le mele mo le tangata e wha longo le upu. Wha longo le la unga le whaifiau. Ai moe, la le mea iai, pa ua e ale uso lea, oti, ngau le ua. Na e whamatala mai whamai, o le lua e vai sa pati sa wha apoto i nai lau so o tofi la reto. O mai le whai upo e walu whamai, ua tele fo i la mepa, i le a whea pito lunga. Ua poto ai la, tō au whai tau e le mele, whamai ua tele la mepa. Lo inga masalo, tangata ngipis, tangata o matapongia i le asu o mo meo o moli sela, whamai o la mepa. Ia po le mea, ua fia moea, ua mata moea ma, ua langona ai lona le la vā ma lona fia moe tele. Pa ua ea ngau le ua. Na, whamailia, sa nofo foi le tasi taule lea o eutiko le ingoa, i le wha malama. Whamai ua maua e le moe ngasi. Ua loa foi le launga a Paulo. Ua o lava i a teia le moe lungawinga. Ua umi le launga, ua makua moea. E ila isi kaka i kongo i kalesi, e whaile fie mo le launga umi, ia umi kele fu le manga ia ai ma au kelo kele ropo le umi le launga la apostolo luinga o makwa umi aisa wa umi kele nga ngofor nga ka ngai lunga fa malama ua moe fa mai ua matua moe o ia fa mai ona pa ui fole o ia mai lunga i le tolu o pae o le fale lo winga o le tolu o pae o le tolu o atunga o atunga fale ai pa lalo tangata le ma te ulia fa malama le no foi lo luinga o pa fa fo o pa fa fo le pa mai tonu e pa fa langa le ta mai le atu nga fale lo luinga o se fale fo nga fa ko ele lo po le alma voluma o pa e o ia fa mai o oti ai ia mai ona lui fo le apostolo o fa o lunga ia teia o fusi fo ia teia ia ona fa tu le apostolo paulo i tangata i ftangisi le la kamaleng pa la unga le umion la unga o moe mai sole so ia tu te ftangisi aisa o lo o ia te ia lona ola he is still alive so stop your lamentation because the man is still alive me kaukia na ia on o mai lole ile fai po sul tolu mar sul mal fa anga sul fitu sul ono
Le la ua fo laua tu loa luka. O luka lea e whai mai ili whai posuma le tolu. E tusa o lana wha o punga wha mai. Ua mātou. We. Not them. Luinga lua vaenga i e vavae e paulo le au malanga i le vaenga lea. Ale lua. Alo luinga o le tala noa mai i a luka le tustala. E le lopo ua whaatasi. E tusa o malana whaamatalanga. Ua mātou mua foi i le vaa. Alo luinga ua mātou mua le vaa. E le aila e le o whaatasi. E se le vaenga le ua mua. Whamai ua mātou whola watu i aso. A mātou talia mai, whamai ua mātou talia mai po mātou whaatali mai ei paulo. A wana whapeo na saunia eia e ui a uta o ia. Ai whaingal to ina a. Leo peo whatu to inga o so o tau i le vaa. A o hao malisi vaenga. Mātou te, we are going to take the inland. Na mātou sāwali atu i lau whanua. A o tau pu e le vaa. Luinga, e alu ale mafu fau o paulo. I tangata sa ia, tā lai mai ia, ave i eile whao le tanga mua lai fialu e asima, to yo i ai whamailea, wa toi wholau atu i la tau, wa o i mātou le tai au i ngā tai o kioi, ona mātou o lea i le tasi aso i samo, wana nofo i mātou i tokulio, ona o leo i mātou i le isi aso, le aso na soai, i le nuu e tau o Meleto, awa ua manatu paulo, whalongo, awa ua manatu paulo, e fō lauloa e le afe i Efeso, ina ne i wha leva o lona nofo i Asia, awa o lo wha vave o ia, pe mawhai o na o i Jerusalema i le aso o le Pentekoso. Le la wei Meleto le o malanga, o le ua toi wheiloa i ai ma paulo le na ui au tatu. O toi sui, whoringa mai, na toi sui e paulo lana plan. O le plan na paulo, na tuu e oso au tātu, ma toi fia o anga i Efeso. Ai peita iane, wa le mawhai, wa le mana o paulo e toi o i Efeso. E eni mafuanga se lua, o le ute loana laiona sui e paulo le plan o le mea. O le aso lea, o le waitau lea. Mua, alu Efeso, o le a umina iai a sia le titi, o le a whaatuai iai a tonu, o le a ia le mau atu, ia le sauninga o le Pentekoso i le tausanga lea. Ma tu levo sauninga ia Israelu, o sauninga e whai ai tausanga uma, whaasol solo. Le tatu tau nei a le whalawa e le whaafeteina. O le whalawa e le whaafeteina o le sauninga lona lua lea. O le pāseka le sauninga mua lo ingo atea. O le whalawa e le whaafeteina o le sauninga lona lua lea. Le whatoa uma tatu whaitaua. E eila le si sauninga lai titi fo iso so o atuai. O le sauninga e tau o le ulua i fua. A o le sauninga lo na whala lea e fia tuli e la apostolo. O le sauninga o le Pentekoso. Pentekoso foi lea e le tausanga e tolu lea na a fio i whaile nganga pa ia. Sauninga le na. Ia au te loa o le teimi lea tatu te tala noa i masalo po le ti a 5 tolu. Wa matao nanga i ngai atu ia le teimi o paulo malana malanga mana malanga. A misel malanga muli. I le whai unga o vai tausanga ia. O le si mea na le mana o i paulo e tualu Efeso. Tel tonu sa ele la ngona o paulo. It could be dangerous for him. For his safety. I lona tūlanga saunga le mu. Lea na lei ona le tualu le apostolo i Efeso. Tangata o laela ngona. Laela ngona. Ia le teita inga le nganga pa i o le tua ona ustai lea. E le pio tātou i steimi e fosia le alu i la ngona wha le tino ma le wha tangata ma le mawhau e le taa inga o mea tau sina i ai ia ma wha matalanga tangata. A o paulo, e le iso na alu paulo e whaise mea na tai o ia e le nganga o le tua. A le la ua, tātou wawai, e ui lea, sa ma mafa, e ui na le alu la apostolo paulo Efeso.
Aina mamafa i le mafofo le apostolo Paulo, tangata la i Efeso, ai maisa fai fe au. Ai maisa fai fe au. Elders, i te tonu Efeso. Sa toi fia ma futa tasi lava e Paulo. Ma fia po pua i atu ei mawhai atu i sana wha ma vaenga. Langa ua tonu lea wha ia le leia tau sanga na i Paulo i te tonu Efeso. Tasi le tau sanga na i Momua, anu le Jerusalema fo i mai to latu to e nofo ai molisi lua tau sanga, tolu lea wha i tau sanga. Ringa o maasani le lei tangata, ai maise elders ia po o. Fai fi au po i latu e olo tau sia la fu ma moe i te tonu Efeso. O lea e fia fai atu e sana saunoanga, sana tala, sana apopoa inga whaata maa wha apostolo i fai fi au nei. Ai le i toi fo i oia i Jerusalema. O lea la, na ami ei, o le fai upu lea sumal fitu, o ngai tau mai ei, le ami le luinga i eise avea ina ave Paulo i sesi, e alu, e ao mai umato i ina lai Efeso, le ale alu atu. Ai mana o mia leo mai i me leto e feilo ai ai. E fai eisi na tala noanga po se lato semina muli la, po e lo le waa, ai fo i Jerusalema. Na fa mai foi po sumal fitu, wa wina atu fo i ia, nisi nai me leto e o Efeso e a ami to e ina o le ekalesia mai tau mali me tau lea a ami to e ina ele tasi a ami to e ina lo ringa o la u feo lolo le numero ekalesia o to tele ele lope o pe fia la fai ai o mai uma fai fe au o leo te fia fei loa ia te to e ina o le ekalesia mai wo mai la to ia te ia ono fai atu leo ia te la to a mata lo le launga le tautalanga Paulo. O lana tautalanga, o lana wha maa vaenga, ma lana tautalanga foi, e apopua i atuai, ma o atu i whai au nei tusa, ma o lātou mata whaioi, ma le soi fuanga i te tau o na olai. Whamai, wau tau loa, talu le aso na o whaato a sawa i asia, o laua mio, i tau sanga uma, ina o iai a te utou, i whea, i Efeso, te upo suma leiva. Na o au auna i lea li ma le loto wha ma o lalo lava, ma le malingi tele o loi mata, ma wha o so songa na o ia tau. Ona o le tau pulpulenga i uteia, ma lou le nā tia ina o se mea o ngā, ina le i le wha i lo atu, ma o atu ia te utou i luma o le nuu, a toa foi ma le fale, ma lea fale, ma lea fale. Wa o molitino ya iuteia a toa ma eleni le salamo i le atua, ma le whaatua tua i lo tātua li o Jesu Kiriso. Whauta foi, o te alu nei. Mai Paulo, o lea awalu, o te alu nei. Ua tino u le loto i Jerusalema. O te leiloa se mea e o mai a tau i lea mea. Na o le nei, o lo o moli tino mai i le nganga pa ia i lea ai ma lea ai. O lo o whapea mai, ua whaatali mai noanga ma puapua ngā i a tau. No vai ele ma tau tia. One focus in the mind of the apostles. What was that focus? Jerusalem. Ua fialu Jerusalema. Fialu i Jerusalema. Ai le ngata ilea, i ena upu na e mai, i lalo i fō. A o loo moritino mai, e a aina ui mai ai valo anga tangata na mai a te au mai, o le a o puapua ngā i a te au. Mtauri fuling tatu tala noai. A valo mai perfeta, Paulo, o e te alu, te alatu e oti ai o, te alatu te whai pui masasa ai o ma e oti ai. O le alai pi e atu le loto to ina, le o ia tala atu i whaifi au, i le au whai ngā luenga le atua. I ona no tanga mono popua ngā lai whaatali mai. Tu whatu ia i le apostolo, ai whai mai ua o tino u lavalo loto ua o fialu Jerusalema. Lusu malwha, ai o te le manatua se tasi mea, o lo lava ola foi, o te le nau i ai, se i o wha uma lo o momoe male oli a toa male whaiva, wa o maua mai le li o Yesu, o te moli tino atu, le tala lei o le alofa tu noa o le atua.
upo le apostolo ili to tele o fai au ia ua matafa noa ma lo latou misia leo le a misia ili to ina e tusa malana tautalanga wha mawai ia i latou. Lena, wha manatu atu le apostolo Paulo i fai au uma nei lo na nganga wha leo ma moe sa ianga lue ai au i Efeso. Ai sea, sai lole le i Paulo e le toe va ai i le to tele o nei fai au. Ia po fai au uma ia. He might not see them again. Dea na ia tautala tuai ma tautala se tautalanga whaamemelo o se tautalanga loto whanau i le whanau whalenganga. Na ia whailo atu i whaifi au nei i Efeso le tūlanga o le tāua o le leo a toi fo i Efeso le tāua o le lātou matawhaioi mo lātou tiute. Sa ilo le maua lunga o le alofa wha leo ma moe o le apostolo Paulo i tangata ia o le atua leia e wha longo mai ai mai se o le tō tele o tangata sa ia leo ina i Efeso a o iai. Amen. Na ele foi busuma lono sa manatu Paulo e fo lauloa e le afi Efeso. Ia ai uia whapasia Efeso ai le mawhai o na ngalo ia te ia lona lofa wha maoni ia te outou. Le ala leo o fo walau atuai la tuai la opolo ai tau teo mai ai sea au te lofa ia te outou. Ai eilo o popo lenga ia te outou e tusa malenga luenga o le leo ina o le lafu ma moea le atua. E le o tu lafo ina o tou ma ue le atua. Sa ilo le loto tele o le apostolo, ma le fatu o tuo le apostolo e tusa ona upuia na ufaita wina. Kau kia. E po lua lima o le lua fitu, ma ye le aise mea na au natia. I had nothing to hide from you. I reveal everything to you. Sa tautara sao le apostolo i tangata e whailo mai o Paulo o tangata e tautara sao. E le kea Paulo pe ital whaiwhiau, pe ital tangata. It's a sign of a good leader. O se teita i le lei, o se teita i alofa, leanga o le whaiwhiau alofa e tautara sao. E le whaalo aloa pe whaia i le nei te o ti ngā le tangata o le kalesia e tautara sao. O se tangata tautara sao Paulo e le ipopole apo o i ti ngā ai. Luas fulma le valu e o atu lava le tolu fulma le valu. Oka. A fonga fo le lau foi tawina upu nei. A foi o se foi fiau. O e fa fonga me le fefi nei. Ta ua i o upu ia ia ta ua. Tātou ma tātou ava. Pe me o le nei i nā tausia o tau i a te o tau. A toa ma le lafu ma moe umalava ua tō fi ai o tau e le nganga pa ia e whai ma leo. Ia leo atu ile e ka le sia le atua. Ua whaatawina e ia mona i lona lava toto. A wa o au nei. Wa o loa le nei mea. Mai Paulo, because I had an experience. I worked so hard for your sake, and I know it is not easy to be a shepherd. E le whaingofie, le avea, ma leo ma moe. Mai pe a mawai ona o walu. E o mai a te o tau luko sa wā. O e le whaasawina se lafu ma moe. E tupu mai fo ia te o tau lava tangata e tautala mai i mea whaapio pio. E fetoso ese ai le au soo ia muli ia i la tau. O le mele i au tau mātala ai. Ma ia manatu e tolu tau sanga o te le i mapu ai i le pō ma le ao i lo ua pua i atu ma loi mata i tangata te i tō tasi.
le ua reflect le ua whamatala e Paulo lana mea na whai le tolu tau sanga a o mafuta ma whai fi au ia wa avea ma whai fi au. Toe ina, e le ngata i lea matangata umalava, wha mai ele i mapu, o tele i mapu, i lea o atu, me o le leo ma moe e alofa, i le lafu ma moe. Mai o tele i mapu, ki ngā le kou whi kaima le kou ki ngā mai ai o tele i tau fia i lo wapo a puai. Ia te o tau. Ina ia whao ngā ina o tau ia o whai mwhai whiau le ngofo mai lano. Le ropeon whai atu Paulo, a leo o whai whiau umaisi o tau ia ngā whaalonga kā mai e kia oisa, le nga o le mapu e a o ma o ai o tau. I equipped and mold you with my own palms, with my own hands, so that you will become as you are now. Ne ia vea oe matangata lewa e nofo mai whaalongo mai a te au laso lei. Mai Paulo, o te lei mapu, o te lei nofo le lei. Ne o pēna whaatu Paulo, o te lei kea pēna e whaali i a te au pēnga eita i a te au. Ao tā mafuta i le tolu tau sanga. Wai, bai whala ia lewa e nofo mai lewa e whaio me whaiwhiau. Na mai Paulo ea, o eke ke e mana i a au pele ai. Ma tau tia upo la apostolo Paulo. Oni upo wha moi loto, e pii fōlinga mai ma mawhale a onga, ai e ele wha moi loto i upo la apostolo e tusa o lana tau talanga wha mawai atuai i whai au. Moi e wha pēa atuai pe ono o whaitawina a tonu au te le toe wa ai i a te au tau. Kai lea ia ma se senga, lea ma se senga o le wha mawaenga lea Paulo ma le au soo. Ma le au whinga luenga le tua. Ma le wha mawaenga Yesu ma ono soo ina o le a fio le langi. Lea ia ma se senga. O upu wha moi loto, o upu wha mawhanawhana, o upu e langona ili wha noa e la tau e sa iloa se tai le lei. Pea o so o Yesu ina ua tau talatu Yesu i le Ioannes fulma le wha. Mai aua tau te atua tuwale. Aua. Do not be troubled. Mai aune i atua tuwale o tau. Aua o te alu o te tue sau. E tele mea no nofo ai o tau i le langi, i le mauto lo tamaa. E ana le ai o te alu i sau, nia le lei ai o te tue sau. E a watu o tau. Mai o le mea lea, o te wha maa whana tua ia te o tau. O so, a watou te popole, o te alu, ai o te tue sau. Te loa, o upuna pa e whaitau ia ili Ioannes Sumalfa, ai whaitau ia. Te loa, fe se emotional, fe se grieving, fe se whita ngisi o le au so o Yesu. E le o puea mai ei po o whamatala mai ngā mea pati o le wha maa vaenga, o le wha mamoi loto ma se tai le lei, a good leader. Ie wha penga o ma tātou e fia vea tātou ma tai le lei e ofo i lo tangata, te le lofo i a toe, tātou tai. Because I am in that position of being a leader. E te le o mea o ngai, o mai i le wha maa vaenga Yesu, ma le wha maa vaenga a Paulo Mono so. E me tau o le alofa moni i tangata o lo i lalo o lau vavainga, ma lau foi vavainga. E le whaingo fielo o lu ese mai i se taimi e te alua i se mea, ai se o lo ua lofa i tangata. Ma se ina whailau tala i sia mātua e kālesia. A me se hoi nisio o a ua whaife au. E sea e lua ni aso sa se umi o te alua i se mea, te alua o te malanga i se mea. Te tau mawhaia i a tasi le aso sa, a umi au le tasi le aso sa. Leanga o te toi fia fo i mai a, e misia le lafu maa moe. Pe a umi kele. Pi misia, pika ke alu,
Pi fo lele ele fa pe ka kele o trusting ala ka a of so sani po le o tu il ngalwen. Ai ile loto al ta ma fa lenga. Tele lope tu sata o tele o fa tu se me e a fo ese ita o silia wa le ai ese la ngona. Fa pena fo to tele o nisi o no te ma futa mo tal noia. Ile la ngona le ai tele fial umi ai tu le la fuma mo ele tu. Ai sa ese ale la ngona pe a umin kar pole le lo ta lo foi tanga me le tu de tsosia a pena ia sole ai si vai fa sole oka sole ele umi anga ku si malanga ka vai fo ko sauli si malanga sole va pe sole ke le lo sole ngi ko nga vai fa e kai fa luanga malanga I kongo le masinga e kasi a mai kai kolu vai aso fa sole ese le ta ua ole ngā luenga fa leo ma mo e usom tu fa fine o le fai upula i an tātou fai tawina e tātou te maua mai ai e matua maua mai ini mea tā ua lava I tu tonu le fai upule luasuma valu ma luasuma leiva o se vaenga ua maua mai ini o ngā mātanga o fie lava mai le apostolo Paulo e au ngātele mo tātou le au whenga luenga a le atua na mise lava mea tau te tai kerisiano na mise fo I fai au tonu e kalesia te lo se tau talanga whaamawai it's a farewell speech it's a farewell discourse but it's very deep and touchy le loto ia ma le whaama moi loto o upo le apostolo o upo le whaiwhau ai ua watu ai mania o onga mātango fie I matawhai oi o le whaiwhau e tauna whai ngā luenga whaiwhau ma le tau o le vaai te tau o na vaai ai le whaiwhau ia ma tangata o mafo I kerisiano e vaai ai I le taunga tā ma le taua o le e kale sia a Yesu Keriso. O le mea mua o te fia whaatawa ina le fiafi nei. O le mea tau o le tau sisi I mea e te tau ona wha mua. We have to prioritize. Me ka o le prioritize luinga o le mea e te tau ona wha mua. E te tau lava ona wha mua. Mai leo le apostolo Paulo. Take heed of yourself first. Mai ia tausi mua au tau ia te tau. Ala fai au. Lo inga ka kia lau e ka le sia e mawo fau mua ia toi. Mawo fau mua ia te. Just concentrate on yourself. O le winga upo le apostolo Paulo. Ia tausi mua o tau ia tau. Take heed of yourself first. Tau tuana leola mama. Tau tuana leola whapa ieina. Mataala I whaoso songa mai fafo matutono. Be alert from temptation inwards and outwards. Beware of temptation. Pama ia e whai tete I whao so songa. Keep yourself purity from lust. Tausi oe ia e mama whaaleanganga. Mai tu ina naunga. Mai whao so songa. I le muli lua ma mea uma e awha ai nai oe. O le winga ngā upu mua ia. E masani fo ona o whaatatawina I le tūltino I le whaapunga le a Paulo. Masani ona o I nisi taimi e te teacher I maua o a o le whai upu leanga I se le tau e whain tātou whaalau te leina I le tūltino. E mawhai lana o whaalau te leina whaapea e peo na masani ona o whaonga ina whaapea. Tausi mua o tau ia te utou. E mwhai ngā pala I le tino. Ba ai lo soifua ma lolo ina. Take heed of yourself.
e ui e le o le autū le nā o lea e tala noa mai le apostolo Paulo o le vaai o lo tino, o lo whātāua mai le tū whale nganga, spiritual discourse, o le lui tau po o le tautalanga e whale nganga, tausi mua o tō ia tau. Ale māngai o le upu, take heed po o le tausia o tō, e pe ka wa fia tu e fo i ma le tāua o le tino, awa ale malosi il tino. Wale malosi fo ile au nang. O le whātai teinga, a e sela. Ia peke maua fo ingi ngase tu mau. Ia alo na winga. E watu lo unga fo pe wakul ko o ima lau. Ia tatia ia langa i o tatu ta mama tutua. Ia i tangata ua loa lo latu tautua. O latu soifua le ngā luenga. Tāle whea ngai ai le tutu atu le titi o le nofoa. Ia po le to'o. I nei te ua o matapongia le to'i ngangau o matua. O matua le whaiva. Ia o tātou ia e ftoa ta i lima se fulu. Ta i whā se fulu mon tupu. A ua sela. O kaule me whainga manga. Oka. Ta taula ia te oe upu ia la apostolo Paulo. E matatou o ma. E o fai a tau. Ya me fornga e sel tau ai tele ngi mor sabati. E tele ala tangata e fai tala vo le me fai pita usua ila ko anga fo ke alu kapolo e fa lu al vai aso savali. O malta msanga o fitu kilomika savali oka. Ai esele o nga mo meoli tausi oi. A tele tu atala tangata ya oi ai telo la nga se me la nga mo lo so fu malo lo. Okay polo ai. Don't care, just ignore it. Do whatever you think that will help to maintain your health condition and maintain your good life. Ina ia umi lo soifua malo tatu soifua ea. Kau ke fiwe la unga le upole tua. Pe a tatu malo losi. Le tino malenganga. Yeah. O fo fio lo vale ai fai malo e fiaki ai fo mai o au na le tua na mai siaki ta to mea na nei e tele mai fo la au to anga e nu fo la au ia e wa so soni il tato malo sia walanga le tato te tupu le ma tua e le o se me fai ngofia fo le me o le fai fai o le tinga o le tino tinga o le mafau tinga le loto tinga ki nga umame aja pe a onge so mai kama ia e te foi atu te le loto nga mela ke le mfinga e moi salonga e fa fonga mai o la wona le tu e te lo le mele fa tu ke fiu ke fele wa o le mfinga e moi aja nga avenga ma mela emo mai lo ma vo faul ke le o mela ngasu man fa fika auli ma me e tono nga luenga ia me se foi nai o tatu ai. So, baba ai luta baba ai tatou. Famai la apostolo Paulo. Vai mo moe. Ono ftoa ai ele o la fuma moe. E se le ta o la onga la apostolo Paulo. Ele mfanta tu fanga ina fa le nganga le kalesia. Pe ale ai mo mota to le upole tua. So we have to take heed of ourselves first. Ia mo tino le ta te au ngā momo ia ta tole upo le tua. Mea langa ia leinga tupu le ola. Fua whale nganga i pe ona yelkal tia lima. Aisea, e alana tupu le whamaoni, ma le alofa, ma le onsai, fi le mu, ma le telo, le ngai o ia. Pulea le loto ma mea uma whapena. Aisea, langa o lae, whamai paulo ia tea uma oe. Langa lae mo mua, tausi mo mua oe. Tausi mo mua oe ona ftoa e whaasanga i rolea. Makua i whawhanga le la fuma moe. Ala ua maa onga mo mua taua. Taua. O luki whakia oe o le fuku whaia uia ia. Ia, la. O kako uma. Pui lo loto. Le sile me taua. Guard your heart. Pui lo loto. So se whai whiaua. E mana o mia le tausia le lei.
e ia o ia, ma va aile lei, ia lo uolanga ma lo uolanga whaale nganga, ia malosi ma ia puipuia, secure, ma ia sao lea nganga e whai ei mea umalava, good and right motive, e whai ei mea uma, to do everything, ia ma tātou a mionga, and look after our conducts, tātou a mionga, ina ia, puipui ai, i tātou mailea, maile me ka ole burn out, me tau ole, wa umal pingsingi, whale nganga, wale se mea, ma whaina i loi tātou i whaaso songa, e pa ua i tātou le tino. Ole si mea lea e whai maila apostolo Paulo e peona u tā ua i nai se kone umwai atu. Whai i tātou a umoe, ma whaataita inga le lei mo le lafu ma moe. We have to be models for the flock. Manatua. E muli mai lafu ma moe a tātou, i lau susunga, ia maa ufo. E muli. Wa leo ma moe e mua toi muli si taimi. Ke leo kaimi. E muli lafu ma moe ili tai. O lona winga, ole leo ma moe e whaima example, vainga. Ma whaata inga ili lafu ma moe. Since sheep follow the shepherd, us leaders must live a blamelessly life. As an example for others to follow. E moisi, ina ia muli. Menga e ling whainka kele tātou ngā luenga uso, tu whawhini, ia Yesu. E le whaingo fia ona e, tātou le taun whainwhate ta inga lafu mamoe. Te aloa le si mea tāua le melo na lua, e se le tāua i upune la apostolo Paulo. Mengi o tō whinga whawhai whiau. O se wala au maua lunga langa o le wala au le tua. Being a pastor is very, very high, and it is a divine call of God. It is a divine calling. O se wala au maua lunga, aisa, ale na uta awane, ale na ufaita winane, whamai Paulo. Ua tō fiai o tō ele nganga pa ia e whai ma leo ma moe. Pei po lusu malvalu nei upuna. The Holy Spirit has made you overseers. O le nganga pa ia na whai o tau e whai mataitai. Loringa na wala au ma tō fia tātou ele atua. E ala ilo na nganga pa ia. Atangia mai ei upo le apostolo le nei fiafiu tātou whalongo ei. O whai fe au. Ia mataitai o ma whale nganga. Ia po taitai ma whai au moni lava a keriso Yesu. E le na o ni tō whinga whatau waana ia toe. E le na o se tō whinga e pei o isi tiutep ma isi tō whinga whale lo langi ma mea uma. That's not just a position or a role or a status. E le na o se tōwhinga. E le na o ni ngā ruenga fōi n tātou maua o se tātou poto po se atamai. Le aveo tātou mau au nā le tua. Tātou tele I maua o no se tamau ainga. Tātou tele I maua o no ni whainga pālota I tono o tātou I kālesia. Tātou tele I maua o no se whiliwhiringa se tangata. Tātou tele I maua o no ni fuafuanga na whai e tātou ainga ma e kāle siolo tātou e a vea tātou mwhai au ele ai. O le tō whinga whawhai au. O le wala au maua lunga le atua. Ia te oe le uso mal tō whini. Ma ufoi ma lo tō lua. Aisa, whai mai Paulo, na tō whi ai o tō e le nganga pa ia. So God chose you. O le wala au le atua. O le wala au e a vea I tātou ma au auna
Ma leo ma moi ma fai fiau, o le wala au mawalunga. Ia mana tua usum tua wafini, na wala au oe le tua. God calls us, you and me. Au ala te fiu ngofie. Mana ia o upu o te whatua wale fo te whai au ia te au. Au ala tātou te whawaiwai. Tātou whalango i le tua i teimi whaingtā langa i teimi whaingtā. E teimi whaingtā e tau tongi ere solo. Oh no, lea mea, lea whawhita auri, tonu ainga, tonu re kālesia. Ai a whai tātou te mana tua o le wala au maulunga le tua. E leo se wala au le tangata al wala au le tua. Whamalo siai au, whamalo siai o e pā tātou mana tua le mena. Poa, whaingtai o mai, tātou whamalo losi. O le mea lon tolu. Whamai paulu, tau tua nā au tiute. Tau tua nā fo i au tiute. Tiute a? Tiute wha leo mā moe. Just remember your duties as a shepherd. O le wala awa le tua e tātou. E te tauono o tātou. Tausi, whawhanga, leo. Ia le lafu mā moe. Leango le lafu mā moe le tua. Tō fia inei tātou e tausi le lafu mā moe le tua. We are called to shepherd the church. Wala una le tua e tātou. Nono winga la. Whawhanga le lafu mā moe, whamalmul. Whawhanga le lafu mā moe, le fuku whai au ia. Feed the flock. O le tātou mta whai oi le na. A le wha me la apostolo i upu ian o whai tauina. Ave le lafu mā moe le vao. Le vao mua e whawhanga ai le lafu mā moe. E le upu lo lolo le tua. Le upu mātango fia le tua. So we have to feed the church with the word of God. We have to come up with some sounding doctrines every day to feed the flock. E whawhangai le lafu mamoe. Nisi e tātou mta whaioi lewa mai la apostolo Paulo, tātou e ta ia ese le lafu mamoe mai mea e leanga ai. We have to guard the flock from dangers. Mai mea e a whaina ai. Nai whamai ba ai I luko, whamai a walungei. Mai la apostolo Paulo upingo a walunei. O nao mai leo luko leanga, luko fe ai. Ala tau tala ia o onga se. La tau tala ili tele o onga se ia tangata ia o mai Jerusalema. E o mai ma o onga se. Whamai le au mai luko ia. E o mai e mana o e whaaleanga o tau. E mana o e sai o tau ina ia whaina o tau leo la whaaleanganga. Whamai ia Yesu i ona so. Ioanes fulu lona whai upu se fulu. O le ngoi e leise mea na sawa ina sawa ia. E fasi ngoi whao matia. A thief comes for one reason and one only. To kill, steal and destroy. Destroy who? Destroy the flock. Sawa ngoi fasi whao matia lau marriage lau ngali. Whao matia lo mafofau mau tiute whalo tolua oe mea wa watu ele tua ia joe. So we have to be careful from false teaching, false teachers, doctrines. Me se ma o onga se ma ai ele la fuma moe. Fai tete lau pulela. Fai tete lau pulela. Alis fuitei. E te mi un kai ka ko ia sawa le ko ia sau le ko ia. Don't be easy on your pulpit. Yeah. Na un fautuanga e pula o e lau sunga e lau pulela. O la unga fautuanga. Ia e mantala il tangata e tu o lau pulela.
Langa e le tutusa o le lo I lo le o le tangata le la unga I tua lau pule la. You have to know the preacher that is going to stand behind your pulpit and preach. Ke leanga ka ye fio ai ngar fia la unga e le committing I loko. So you have to be careful. Kako matalai. Te lo fatu ai ul pule la ai. You have to be careful. You have to be selective. Lo le leitanga te loa tala fia ngai malaua o onga male o onga tu spaia. Awa e saukaka. Ai whalonga ku ngai le fi kawil me lai whai. Ia le mwhinga kua kau firo winga e alukaka. A e fiu koe kau konga fikil me le ua. Sa ua le sikaka wa mai. E le aingi si fulua I kongo le loku. Ia. A o e ngai kia o oris fulua. Ia. Ngā. O longa wha mai longa. O so le maangia la le mea le. Sao la le mea le. E o hiri le whai launga le angi. E ngai ki ngai kia roka ki ngai nga oe. Koe ki ngai ngai koe fōfō ma koe ka oko ma koe kau sele fulufulu ma moe ja. O le whata mala o tātou. Te lo le si me se le tāua. I ei loe le kalesia. I ei loe tātou. I ei loe oe le e te whaiwhau. I loe oe le te tai whale nganga. Tātou umai pe oa. I le tau o le kalesia a Yesu. We have to realize the value, the worth of the Church of Jesus. What is the value? Ala le taungata. Te alo le taungata o le kalesia Yesu. O le makua I kaunga. Very, very valuable. Matua I taungata aisa. Ale en taungata o Yesu. Whamai. Tausi le lei I le lafu ma moe le atua. Na ia whaatawina. He purchased his church with his own blood. Mai wa umona ia whaatawina I lona lava toto. Melanga tātou lo le taungata le kalesia. Tangata iwa mai le tua ia tātou. Oka. Tātou te loa. E le taungo fie. E le taungo fie le e kalesia a le atua. Amen. Me ia mana tua foi. O lai fai mai na whaatau e le atua e le totolo nā tali. O ngā foi la tātou te loa. Usam tua whawhine. E le o se tātou e kalesia. E le o sau e kalesia. E le o sau e kalesia. O le e kalesia le atua. E wai foi teimi e maa ngai alose mea ia kau ngalo lo le onga le mea ae. E ngalo e tātou ngā o kako. We are just steward of God's belonging, God's properties. O mea uma e maise le kalesia Yesu. Na maliu ai ma whaatau lona toto. O le mea tō tino le tua ele o se mea tātou. We are just stewards. O tātou o tangata tausi mea au auna le atua. E wala le vai kuloa. O papa ku I mai le hori anga ngalo lo le o le onga le kalesia. Ma nei a le multiply ma ngai al. That's good. That's one of God's principle is to be multiplied. Ia whātou tele mai ia whātumuina. A mata mai si mei titi a manao le to ia multiply. Ma nei e lesi meo ia il tō tele. A ele taimi a ia tu lo o matango fie me oma. A ngalo ia i tātou o le kalesia Yesu. Ia tupu lo le whaalavelave. Esel mana ia pe a tātou loa. Ia le tāu o le mena. Ia mala au poin munmuli. Te loa e ina isi mea au te loa lava le lima. Ia on tātou oi lo le tātou noi tātou kalesia ia e ma mena tusi ai ma taimi na tusi ai. O le mea lona lima e se le tāu o tele whaiwhau. O le whamtalanga paulo le ana whai mai. E tātou te loa ai e to tele whaiwhau no mai e le to tasi. The importance of plurality. O le tāua o le meo le to tele o le au whainga alwenga. To tele o le au whainga alwenga
e ngā lulue whaatasi. Na mai a ami toe e ina e le tasi e tō tele, e bluro. E o mai. Se i o utala noa atu i tō ina ia. O lona winga, e tō tele, a e le nao le tō tasi. O le mātanga o fie leo se mea. A e ngā lulue whaatasi ni tangata se tō tele. A e ngā lulue i le loto ngata stasi. Team effort. Work together as a team. Ngā lulue whaatasi o se au, o se maenga e au whaatasi, e tō tele, ai eile whea alofani. O le tō tele o whai whea au. O le ata lea o le whaamonu e inga o le ngā luenga i tu tonu e Efeso. It's good to have so many pastors that came and listened to Paul. E ilo ai lea lualu o le ngā luenga i Efeso. O le mea o lai ai lea tua whawhine o tiana e te misi ma le tele o tupua ma tangata e na e sili le tiana i Efeso, e sili le oti le ola, e sili le maalai e le manuia. A o lea whai mai, e le tasi whai whau, e tō tele whai whau no mai. Le maa nei o le tō tele o whai whau e o mai, ai o mai e tasi o lātou loto. Tasi loto, o se ata mātango fielea, o le whaatupuina po le whaateleina o le mālo le atua. Ai le o le mālo le tangata. It's not our kingdom, but it's a kingdom of God. E se le tau, usumutu whawhini. Ai tango ngei lai whai tau, ia le atoa o le mata upu luse fulu. Ia o le nā, baenga umai an tātu tala noa ai, e se le māneia. Na umaloa, to e fo i loa whaife au i Efeso. A e whaatu tūloa. I la apostolo o le aanu o ia i Jerusalema. Na e whai o ia i le whai ungo le mata upu. Whai upu e tolu suma le fitu, tolu suma le ono e whapea. Ua mabae atu ia upu. Ua umale tautalanga le apostolo. Ona to o tuli le o ia. Matatalo whaatasi ma i lato uma. What a sight. Aka i se matanga o fia o le aso. Le ataimi. Talo whai a Paulo. Le la foi. E le whamai, ai longa o tuto e vai a auto. Ai whamau o tō turi la apostolo. Tō tuturi uma ma vai whia au ia ngau mai. Ma le mawhitanga. Ai ta talo le apostolo. Te lola le mana i hol whai po tōru suma le fitu. Ua whetā ngisi tele i la tō uma lava. They were weeping and lament. Wa awenga, whetangisi. Loinga o le tangi tele, whetangisi tele. Loinga o makua kangi a le kangi ngaka ai kangi. Kangi leo kele. Tangi moni, e lo le tangi pepelo. Tangi alofa moni le apostolo to ina le la. Ala fu kangi ma Paulo ia. Tangi Paulo isa, ale fa mai whetangisi tele. Loinga winga o fusinga ma loi mata o le wha noa. Nela alu to ina. Nela alu la apostolo. Ta mai ua fusi a Paulo. Tangisi uma le to telo i la tu sai, mai ua fusi a Paulo. Ma fea songi a te ia. Mai ua siri lava lo la tau tinga, ele o le tinga ita. A le mafatia, siri lo la tau tinga, i lea upu ua i e whai atuai, la tau te lei loa o na mata. Ua mafatia o la tau loto upo la apostolo le whaiatu, a tonu e te le to e vai a tau tau. I'm probably not going to see you again. I'm heading back to Jerusalem. This might be our last moment. But I have to say goodbye. Fitangisi fusi, fema wasiri lo la tau tina. Ona upu. A upu. O upu ia.
La tau te le toi loa atu ona mata. Ona mamoli lea e i la tau ia te ia i le vaa. Maalu rola apostolo. Then he left in tears i loi mata. Le kale si Roma. O le tusi le nave i le kale si Roma o sumto whawhine. Neng tatu tala noa ai i le vaso lente nei. Iau te loe le tu i tele fo i tatu tala noa ai. Pa wale mea lo vatu le ua kwata te ai i le iwa. Au te lo tau fona tala atu tatu leina. Pea fia walau mai i te milei. Alau te fia tal no atu wa Roma le o el tatu fa solonga i le mea na tusi mai ai ma le tausanga. Na tusi ai e Paulo la na tusi muli muli. A o le ialu i Jerusalem mai lana malanga. Fa missionare lon tolu. Leu saul tatu la mua. Talofa. Talofa. Talofa poni. Talofa lava Antonina. E mo na fa manu ia tulo wa soifua poni. A fetai a te oltina ia ia lava Yesu i te usanga. Ia. Ia ia to fa popuni sia so lo soifua wala wale au nanga. Tai to fima ti te lo bala au minai. Ai esa le mana ia po kala me ko ni tula le fiafi. E la mona foi o ti al ma fo Pea paita uati e wha nga fo ia Paulo. Ia, ke te ona e saunua fo ia e moni o lai whatu sa ile au whailot. Ia e lawe vea o mai ata so. Mariela. Wai, ia o ina i fo i mātou tangata i e tusi a Paulo loa o mai. E whaftai te ele lawa mor wha amatala. Au ili ngau le matau. O le mea mana ia. Ia e mele whamanatu mai a o le lotu a o mila mo alfaisi au o ne imo moi. Ia wale mela le tupu le moe te upa ui foi la. Ia e la tile pa ule ne to mo ina uti a le nito e whao pa ulu le nito e ola. Ia te mate ala alkanga to le apa u ia ele e usisis. O le ura le o le whanga whatitoru le pa u e pa u whafo. E la tula apostolo to e whao i to e ola. Ai ala te mea ma tau tia fo le me i te ufa pe a si a te fa ue ola ia ma tau tia fo le va venga na pa ia le apostol e fa stai ti le lava poni mo le mata u puta u le fo ti la le afi e mo le ati le nga fa stai ti sa fa malo si fo ne po kala me to a nga telefoni mal mai le afi nga le atua ia leli te tele na lo fo ia le atua Taftai a Georgina. Ele mau tele la sunga wala va. Pa mara mala mai no na fionga. Ai lo fatele mo oe mal fletua mal no falo. Te tele mo fa mianga. O isau o lo tu mai le foi alo fatu manu ia le afia. Ya, to fela foi leva yaso Tonina, lo fatele atu, pa se fua. Pa se fua. Atalo falta tu vala, talofa. Alofa la sua fonki. Alofa to tomale au. O mai oi. La inga. Yo mo ia la fa afkai. Afkai mole. Fa malam la mo pia la ka le sa oficina que fa ki o le sa oficina pa o me que mo va kur fa kai me fa malo. Wow. O lo mo e lo malam la ma ngai me. E yo yo ko ma fa fa. Yo. A le ko malam la ma ki de me o pe ngai. Dana kamun mun ka ia ka ko kala. Tai. Ya wanga foi ka wal kus pa ia. A pe ia se me foi sa maru ai le o. Mala mai ia fa kai kere la sunga le papenga. Te tele la va tol tama. O ia le ko mai a lo fangia fa kumula u. Te tele. Yuke ma. E o fe ai mala u fio. Ia fa tai tol tama. Toi felo ai foi. Alo fa tele atu. Toi mala inga ia soi foi ia. Ia soi foi ia. Fa soi. Talo fa tatu la, talo fa. Malo.
Whaftai mo lava ngoa. Ia, oile sau no, whamole lava. Tui. Lui. Tui. Talo tui. Ia, soi fua mau e lau sunga le whawhengen kaulan. E ke le yo. Ke le whawhakau koe mōringi a mōringi pō koe maua koe pō kalame. O le ke le yo me ianga maua e lau saungonga. Whakau pō kalame ngi pō. E fia wakoe se langonga ia aise i whakawhapu ia se mangaku. O le lewa ianga ungofongofo ngā oa umao uala ngonga ia. I me ia ua saungo e lau sunga le pō ngi pō. Ao ila. O leo wa ukarikonga o se fe au e mai le li I lo uaka ngaka. Au wa mawhai fo inga whinga ngalo le li o se fe au e mwhinga ngalo. E mamori fo I le larolangi a kua o e mwhinga mara malama le pōnge. O nga o leo ua konfirmi e ka kaunga mamori le fe au lea. O mea ia pi fo le mga whakawaa iai. Pe o mea nga e sao ngoi iai poni. O leo ko waa mai o leo whainga luenga. Ia malaunga I ko kongo kako I kālesia. E kako kele mu musu I le mea lea. Moni lau. Kako kele mu musu ai. A le maa ngai ai o le melenga e sao ngoi ai. A maua ava ngoa lau sunga ke malanga ai ngi wala uria po a ngi mefi. O le ngā luenga. Pe I fo I le kele manga o e uminga I ku ua le lafu maa moe le lima le kālesia. Ai pe o langonga fo I nga. E ofo fo ika ia. I whaife au e mawhai o ngā umi kai me ko e se ai ma e ka le sianga ma la au ngai. Amen. O ke le wha masingo mai e pe le pe ang ka whai ka ke le e le wha pe ka ko ke mumusu ia wangoa ia. Ai pe I o le langonga ngā. O le popo lenga e sa ngoi ai. O le popo lenga kongwa ngā nguka ngofo mkaika. O le au whainga ruenga le li ua kausi nguu ma kausia e kālesia. E ka kau ngā wha keke. A wai le wha apea e le anga lau ko wa mai whiwhi au. A alpo pōlenga. E ese mea ia ea o ai. Moni lava. Ese. O le ala le ai lau susunga I ko kongu o lau e kālesia. Whai ma whakai ka inga. A e sau la li si whiwhi au I oe. O lo ke kalango I me fo I e. Pei o le mele ua maua I lau sunga. O le sifuruai. Lea ea o a o kongo o ka kou e kālesia ma ngisi e kālesia. Whai le sifuruai langa lai whai mai le fionga le li whai. Ai o mai si whai whai au wha pia mai au al whaia. O mea nganga o pai nga o la whai ma ai la kungu e whaia. O le popolenga o le mela le la kupu I le melea. E la unga la whai au lea. O ngā alu leo ngai ia. Ai ki ngā inga lau susunga I koe kau wha maupupo mai lau lo. Kau sui masa sai. O aso ngei. O koe ngā whe au ngei. Ua makua I manga o mia le au refia ngā lulue. E makua I manga o mia. O au wala fo ia. La kau ma whaile si whai au. E su e aingi ka ngaka o langa au roko. O le whai ke kenga la. Ia kua ia la lau ko waa mai o le au whai au. O le au whai ngā ruenga. A wae se a kupu. A o le mea piko siringa le anga le ua kupu di kaiminge. O le whao ngā inga o runga o fisoka inga. Peila o le mea ngā e whae keke kalo sia ia I le alofa o le li. Ia makua I kuma losi le au whai ngā ruenga. Wa o le mea le popole ia. Ia o le koe ngā mela lea. Ia o kou si kai o kou kai kai. Le fionga le li lea. A whai lai whai mai le kai le ai. A o lai whai mai le fionga le li I oe. O le whesiri. A ka ko wola I le langi ka ko kuru mo lungo whaari I whamasinga. O ila a play mi le melea. O I play mi le melea. Ai o le popole la ke lea le ngā poni. O lea ea ku ngalu I elo ka whawhikai o leo wha upuru ponge le mesa ka ngofo mkaika. Le ka wa leba ka ngofo mkaika. O leo ko wa mai o ngā whaase se I ngai leo le meo lea o le sefi au kongolanga e kālesia. Langa o aso ngei. Ua o ala whai ngā ruenga le riku loua. Ua pea o le mele le whai o so e mariu le whai a le si makai lungo whangwaka. Sao le. Ioe. E alu e so e kū fo la I le whai au le avangoa. Langa o la fo e whai alua I ngai ia. Ia.
la fo e malanga so nga ia lu aku la ku mai fe au ngala mo ai pe ia nga ma lie la usanga ele mafayonga e alu ai kia ile nga luang o ngo nga la bang ku ngia le ma alo fie mafayonga ai le mafayonga ova ku male luasa che fa fe kai ya pon fa kai ya le mawalunga i la usunga le o le wala winga ma le kofia ingo la usunga kausiel la fuma mo a o lo ko ngalunga nga pe ya ngo ko fa ya ko le kele yo me ang ko fia fa so ai e pe e fa au popo ko i le pokalami le fia finge ia ngi o faur ka mi ai pinga paunga le pa ia e kalesia ia karia pe ia le ko va mai o la fainga luenga wa fainga kavo i fa fainga ai a o angi si o nga pe o la ku spa ia ai ia angi si o nga ese mai le mele wa o ngai o ko le kalesia ile afionga le anga kema ia ngem awalava ngi fa ngai usikai pe yo ko kai ka yes a o sa ilingo o sia nganga i ma sa ilingo ka ko isi e kale sia ia ka sa ili mai lungo le kio ka sa ili mai lungo isi por kala me lungo Facebook mo isi mea e fa se ngai me wa o inga ko ko ka ko ka sia ia pe o le singa me anga ke ma o ngi fa lungo i ngis o ia ma ko ai yo le ko fi fa ngolongo e por kala me o mai lungo ia so sa ia o mai ngi e la ko ke ave se ai fa mai isala e we fa ia le melea ia la me alinga ku ko ku spa ia pa mo le fiong o le fenga in kuai wa ma la me alinga o mai la me alinga o mai io e pe o le fesili nga ia le mela le e fa fe kai ko le sunga o ma fa nga fa upu me o le von ko fo fo kai tai tui ai ka musu e fa leo ia ai pa o finga le e ka wa fa leo ia le taftai le finga lo fie tu fe lai fo le vai a soltato ia o le fa tai ma la mo ia le fa tai tui fa se fo Choi. Talo fo tato la, talo. Aponi. Oi, talo check. Amenga. Malulua. Malulu ya wo. Paka fo sa winter. Ia. Malo. Ba ya ka paso niecha. Ma ya fo ya le paso si so nga ya. Ya tui. Ya le. Ai sa le ya. Ka ke falo kono fo ya i si go ya paso di be au ya awol fa es fu ai fa fera ko ni pilo le ka le si fa fera pio le ngoa le lili e si ka ka ku sa ma mai ngoa le fa ngoa nga i si foi ka le si pio le peleti o ka ulanga me o me ka si le ngoa ya pa ka yo le con ku spa ya ka ko ngoa su ya iyo me ma ngai ya ngare ba odi le makaga le ga ka mi ki ngo pa u se mai le ia no so fai ka le ke fai ka ko e eu fa me la go me o ia pa u le o li sa ka u le mi dai pa la era pio ka foi o singa o meu la ngal ko inga foi o fo que o professor você o é um oi curar le o meu la ngal ko le fia ngo foi essa mo de carecia é o le ngo cura não ka curar le foi o professor qua o bicho la go Kalau saya coba ya, dia ke polo kuai ni. Ada kuat mak buli kuat berso orang malava ya soali. Ya, ma share kuat kako por kalame, ngai kako friends. Yes, ma no kai poli, ma kai boleh ngep ya. Ya, boleh le, ya fa tira ko fa le vai yaso. Ya, saya nak fa le vai yaso. Ya okay, ya fa. Fa se fo, fa check. Ya, la, ko mo wa kuisi tatu lau, de tom foi mai, pe ko kasi aska ko lau ya on tatu malolo la yele. Abone ngalo ele fa pe o watu semana tu tatu por clame e fa pe ele le mai o tangata i tonu o tatu kalesia po nisi au auna le ai. E fu el sile fia le ele fa au o tangata o mai o la unha fa tuanga. Ya, le usau le tatu lau, talof. Maguia le se fora songa. Oi, salova, ma va te lava. Oi, foi le sanua. Tu mo. Salova tu mo. Ya, sanua mai. Le io le o porque le io le mele pe lui foi lo que como fa fa. Ya. Me le malanga ka foi ngale wale ko va ai se ai ngale ko va ai si me. Ya. Wa. Esa hora me o ka.
okia ia mo ia o fa ma vai nga le nga lau e le ki o fe ka si o boku ri ko fa ri yes me no ma fa kia ri mo ila o le me foi le nga mo ki ska ma fu nga ia o i cho e po ia ia le nga pa fa fe kai foi me ka le fa unga ia ka kalo ola yang va pela fe fe vunga ye ka kalo ye bo re fe kalo de se vunga de ska mi kinga de ski no ka kalo e de ku adu ngi va mai do fe ya va ye de si ola ele si ola ma ele si ola o le ku lunga fe ir ka mi ki ia fa fe ka ya pongi tai do mo tai va so fu la ele va ya so no sao de ni por kala me fa fe kai ke le la ia fe ke va tai alo fatu ia la aftai la vai tato wala ni fiafi tina mtu ya Antonina tama mtu wa ale au sunga ya tui ia sunga ya Jake ya kopo ia va pe fo ele sunga tu mo pe ona tam vai atu ia la tatia ia le si vai ngale i el tato salo le ko afole men tu e faine ia a o te lo ia o si tatu tal no ia le vai aso i tulanga o mena tusi mai tusi e toi pe o le Roma ia tatu fa solo tu role tusi mai tono fal pui ma fuanga purposes ia ma themes ia po autu ia wa fo il silfia tatu maftanga mai se lava pa anga masani o lo alo lofa ma tau muli ia le nei Paul Kalame o le tutu o le upenga i le loto le atatu talo ma tu vi o le tua fa te tele lava i la upu fa ia o fionga fa wina ma tu fa longo iai o ina le fiafi le taua o ni tala mena tupu ia le o ma tu tala no ai pe lava ni mea nafto a tupu ma na ma tu iai ona o le felesio la upu ma le matango fia o onga o mato mo mai ai. After tele le tua i la upu. Talo ye famluia. Mamalu o le tunu, se mato tunu, a mai se lava i mato na mafuta ne fiafi. Ia iau famlianga ia i lato uma, e tusa o le mato mata upu le nei po. Ia, famluia i nei fu ia o nanga le tio, pulenga ma le au whenga luenga. Ia le ngata fu lea, ia pui mato le nei po, le au whenga luenga. Tu ua ngā ruenga male, oatu lungo le tele pui lau whanau i ala uma le a mātou ia, mātou mauaspo manuia, maua fo i se vai yaso manuia le nei vai yaso, tu mau pēlevi inga i ate. Oi, a mā ngalo so mātou se, tu mau i ate oe levi inga ma le wha manu ma le wha ni tanga nei o so uma, e o le wha mawau. Amen. Ia, tātou Paul Kalamena le fiafi Samoa, i le wha mamoe ia o le a tātou to if ta pai fol ta to por clamasani ile va soang fonei la so fol ta le valu ile fiafi ya mon le taimi ya ola auto auna le poni fonti ya fa so foi mon le taimi. God bless you all, love you. Slava fasu mfitu ina pati o to lima o to uma wa watu le inga ile tua so we are Pati ocho lima ocho onu umalava malevi inga maia alalanga tuia ile tua letama alanga valeo olisa oloto sana alanga valeo olifia hallelujah. Let us put our hands together and clap for the Lord. Clap, clap, let the praises go up now from the house of God. Hands up, all you people who believe in Him. Give our hands for the Lord. Shout to the Lord, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah. Best celebrate the phone. Il besse fu e via le tama le asso
Let us
le sifonga matango fio le sunga ya tala lei matau ya ma le pesel matau tia tawulunga tuele tautua sunga le whawhiangainga pasta poni whanoti ma le tātou porokalame pe o na masani ai ia ile a fiafia songa fua o le tutu le upenga ile le loto na porokalame i mwhene whafonga ia fiafia songa fua vai aso te tasi ia ma tulanga pe o ne ili tautua lan au ona la te Moses fa poponga tanto por klamelina ile asonga fuor vai aso asau ia ma wa taua la fo ile ma wo le vanoe te fa soa ma fa fonga ma ile tanto por klame ia pe ona ia ana ia tanto wala au pe ona ia le nei fiafi ia misi ai o le tau ma fai mai lan au ona ina ia fiso swani mo tanto le nei temi ono le tūlanga le ua iwa te leina whaongaru ngā le social media. E le ngata ina launga ina ile a fionga pa ia le atua. Ai ua whaali ei fo'i ma le poto ma le ata mai o le ata ngata ma le ata ngata. Ua taunu uai ia le tala le kenesiu ma ua so ona nunumi ei le lalolangi. Tala noa mai lo markene se le mele fai la walia wa so onga ngumi le lalolangi ma so onga ngumi ko ma fau tato ia ai e tasia no fa longo e lo le tu ainga a o onga ma le tu ainga launga o le tangata su'e o le tangata lo ia le whaunga, ia ma tangata ka sau kope mai ka kou rungo social media. Mele nai whaitete fui tātou le soonga mata ma soonga tilo, I mene o iei tātou le temile nei. O le tūlanga e tauna iai, ia mela nai tāu ai le tāofio se mea tāua ma se mea o ngā mai e tātou porkalame nei. Wow, porkalame nei. Ia, o tele ia ila to ua mawhai ei ona mawai ia le ata mai le fionga pa ia le atua. Ewe, tele fo ila to ua whala wa i tele atua ile la to malama ile fionga pa ia le atua i lungo le tātou porkalame. E o ngalo i kia ule ke minga amaka le porkalame. Masalo ai o sile fir sungo le whawhianga. E o mai lava i le temile nei. O le au ngingi ila ia ke le ngā o mai whaali mai le lako whaasi poko i rungo le social media. Ka maranga o le pi e kawe visi e kako. Ia, ai, o oe lava ia te iloa mai malama le lei ai le fiongo pa ia le atua. E ke iloa fo i whawhisenga. Ai kiro kuai e le o se mea mai le anganga. O mai mawaru ke minga i makamakai. Le anga i kele ngā fuile le ngungumi e lo mafau. I mea kamai e o e kemi. E mora le mea. E ese le faa lili unga o lea vai aso. I o aku lea vai aso. O ese fuilo ngai e faa lili unga. Ne winga lautana. Faa peo le karangoa i le se furua i le vai aso ngai. E oku fo ve aso le ko ki kilo kulungo le Facebook ko ese foilo nga farili ungo le o le suluai. Ia maakili ia on fa o sofia ula ngonga o fa ia se fuluai. O fa ia se kaulanga. O nga wale lo po ferme la fa fonga ma fa ngolongo ye. Ai fa tawala le fionga pa ia le ko la fa merkus pa ia ta tau mo no mea le fa ia lo se fuluai. Ora na le se mea ka ko foi. Vai le suluai. Ai au mai kama ia makope mai ka ko lunga oi e ama. Ia. Nga mo ia o kurka. Te foi malan tau tuala na au na tanto por kala mele vai aso asa nei le aso ngafua. After tu foi nei tanto wo mana ia tanto paanga ia mai la to umalava ia sa mau mai ia vano e fa fonga ma fa longo le tanto por kala mele nei fiafi. Ia matala tātou le nei teimi. Io, wakele le au wha li lusi se or kuspa ia le mele o ia. Ia e matala tātou, ia mwha longo le ia o onga, ia pe o na ieli tātou por kalame, i le aso ngā fua, ma le aso ngā fua,
ia ma whaalongolongo le lei i le awaonga ia ma le laungaina o le fionga pa ia le atua i lau whaise au e se me te fia malamlama ai ia umana launga ia nga alule ke fesili le whaise au i lau whaise au ia wha lau i tele whailo malamlama ia i le fionga pa ia le atua sfut wha meruta na tā leo le sefuru Se fia fia ia so uma Ao itanei e alu matauto ai O uma faufaunga Lupe o levau se ilele maia e te alu maletali Momoli lau tusi e te moli mauina Lo unofo maletangi Momoli lau tusi e te moli mauina Lo unofo maletangi Le maua sa umoe Talu le manatu sunga ia te oe E te whao malo i o uma whao whaunga Watasi lava oe Malingi lingi le mu o olo i mata ma le whaano anoa Fai matali moau I le whano anoa Uala vai a lea e fai matali moau I le whano anoa Ae matia osio na ola E peo le aso au a motu Lilo atu ale to e vaia Ai ona osio fa ata uva ua mafu ai Te vala vala O nave o etu inu mamao Ta te vala vala Ta fia faya oni a pau E lele atu ai le to sao Te sai lau pele ua vea I le atu lau lau Mai mau o fua fuanga sa paia Ua le tau lau O loa inga natu I alo ufatu Tofa o elo Tofa o elo au Hatano whaia ma whamanuia tule nei a fiafe le tātou mawtanga tu si tala sila whaftaile whatase mai manuia manolonga le nei po a Melia Mikaele whaftaile ngata fo ile Christina Tanu Wasa
pene alo fatu manuia malolonga le nei po tiresa ene era ngata foi le sunga le li o ya foi ayo alo fatu uzo foi ya male ainga le mafuta mai au se talia fa tele fantasy mai fa manuia o tou ile lofa mranga le leio le tua ya male tanto por kalame wa koi so koi ile se fulu ya wo manatu le taulunga tu ile tanto por kalame fira tanto ile solulu ile lofa mranga le leio le tua manuia malolonga le neipo manuia foi fe amnga wenga le neiva yaso ya ile lofa mranga le leio le tua mai se o nai fa nau ya onga fira tanto le solulu ile lofa mranga le leio le tua fa soi foi ya For Samoa o Mr. Cowboy le nei. Fa fonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw!